Ni pedang subha eu mesin buku juntra ni kamera mentah ni kasaka nyanyi ublay bopela sai sien pat yangi banyulum langkum ni hakan ka poru mentang ni sakri ka kerteng ka jangu aingu chwa sisa wangi ya kan ni gesngi ketin juntra ko ong kan ni gesngi botwa la tha bengilek kemen bat chat kemen haka aingu ublay ubu yang ni gesngi ngi bengi ban plut por lari botra bor usisngi aingu mene bor usisngi plaidon la ka jong ji kai haka ji kai jingi pastor shefa bat kum taru hak jan miet klempen sabai kai ka por ngi aingu tra ngi yo pelong ya kan ni ka jeseng bekerpang ani ka special service kum ba pilai I hak jing prebana te kum ta ngi prang subha ya phi baro ki be jun trai lem kum ju be pet life ni ka por menta sha aingu yo blai ho sha aingu trai phi baro ki ba plat por hak ba kum gani ka por sha kalong ka por ka ba khemba ka por bun kamba mang ju on ka ta jan ri ka por ka ba ngi be la ka jong ki kam ri aingu trai plat pi kita baro tang ma pinyo ban sakri ka kerteng ka jungu amen ina ka jisapti hani ka por su try lengom ju ka jisapti la dia ni ka por sa phila ban poyang ni saka nginya sang ni ka por ni jiskri ka jungi nginya puli le ktin jung blai wat sisa kum ka dak ka jing boram ka jungi ya ka ktin ka jung blai tu nginya na ka song ka jungi nginya puli lang ni ka por di ka tapat ni sia skmat ban ya pengetang ya ni jiskri ka jing duai kajing tho abangi pet na kisam jis pa khan riu ningkong terter ko angkom ni na i yu try na marba ula sa score ka khatien bat ki jing dwai jonga na marba ula pendam la ka score sanga na mar katangan ko kerpal yu kat bangadang im kijing khom kijing yap kila klan saudong yanga kijing stom kijing tap kila bat yanga ngalasyam kijing jar bat kijing kuslai hangta ngalako kerpal yaga keteng utrai atrai akar pat yami tu pelat yaga mensim ke jonga utrai ulong ba ai bat ubahok ba ubeli jungi ulong ubai senai utrai sumar ki beluloi ulapan po yanga te ulapan nimru yanga kani de ketien jong tau beriu uba syam ya kajing lonot ya kata kajing kordet ya kata kajing jinjar kajing baju henry kani ka khot ka tho ba haba uni ubriu dan kani ka beriu kala pha utrai haba kala ko kerpat utrai haba kala awak diu utrai sisa sumle eno yu hoi ka poi ka por sa preng jongi ba teng teng nget borok ki biye ni ka por philong bolong uni long tho bakal poi ka jing kordet ka jing jong pi kata ka jing lonot ka phimla su ban le dala dia teng teng bisngo ba kata ka jing le jong pi ru kala pa si utrai ba bisngo ba utrai sngap su ye pi na ingo yo blay sisa bo blay bolong blay ubomlong kumbolong ni gibriu bat ya kata ka jing kolar ka jungu uya pendap ha ka jing ka jungi te kum taru ha ka ni ka jan miet nget skam na preng jong pi ingo utrai sisa philong bala kar khu ba bat yo na preng jong pi bat piton la ka jong ka jing ya syam ka jing jong pi ting teng pikir pat no utrai utra ha ka ni ka miet mentaun syam ye pi un pelat ye pi bokom ni nong tho uang mana kata ka jing yap ka bala kelan yanga utra la penem te kum tangi dan ha ni ka jaka baca sangi kempoi bakalahan ke por lani phim sim wan ka ni ke por balong bala khot di parlok jong phi di paramarjan ne manu bawan ni ke por ngangit skam kam de kata kadai be kejing thalang ke jong phi baca sangi i babuan pha basa sejinga ru ring ngaingu trai te pelak por de dia motra so ne kerkhu phi we pi we phini sai kejing phla phini kejing crowd jong trai phini ke ke botra unle an ke jan miet bat tang ni ke we utra ko wa ngi kata ka jingim jungi ka dono ko jungi tungna ju chwan ke por menta bat ni dwai lang ni pengetan ke por ma phiru dwai wan pet ino namat ngau ko apna pi pidan menta ha ka jing sekri kana mata ka dam ka kpat jong pi pe chutrai ka skor jong pi set ino nang ta mobile jong phiru off no dalong ka bala wat a bakat pendik kan betut je pi tang ka we ong trang ga nang ni ban sekri ka teng ka jong me ba khaman kai trai menta hang ni kadang ko apna ai ngu tra phirang yok men kalat namata ka dam klamper slam so ni ka po ngakar pa dia borok lang tungin dwai akar pa punya dwai lang ITU try but next kam rubu round dan bale ya ke ki ko kraw but do pla har ngam jan mi menta tungin dwai lang in pengetang yen ka pori borok ko we
Bukpa jingi bah benang lam buku keteng ke jom yang mana kemat jom yang keteng Jesus ben aingo eme try. Nak bentar kan kapor kodo kan try bagi ben dorin kat langkum ni hak ni ke janmi. Try. Ni aingo kan try mengi yo betra men syakri ke keteng ke jom. Ni aingo kan try menat hau kan kasngi yangi bagi syakri eme. Lerangim syakri eme try janu patrangin syakri. Lerangim a shamil janu patrangin a. Lerangim le enam ta jom me patray. Hatungin le kan try pak berthei. Am try Jesus. Kat ni ngilong kan try ka di jingle kejingle jume sudah tra Yesus bamdan ro kawai kan tra bagari jing start ka jungi bagari ka jingla ka jungi kamdei kan tra bagi le mangi kan tra bagar selong kumta em tra ngi don hani ka jaka kan tra tanggawi man aingo yeme bak swai da ka donor baro kan tra ka man siam baro batra ka baro ka bahangi ngin kerkhui ka kerteng ka jome ngin ro ngin manli kan tra ngin asha me tra Yesus Shimti gen try ka pori borok ko gen try lam atra ngi o man sim ko jome gen try ngi skam gen try Jesus na do ka jingro ka jingmani gen try ngi skam men yo me gen try ha bagi patlang gen jome gen tio ka jingro gen try ka buram ka jome kan hier ngi i gen try ka jome sle ka jome gen try kom jo gen try Jesus ngi yo gen try ban shakri me gen try ka khti gen try ban sle me gen try shakri jome gen try Jesus o bon yo ban bet ka khti gen jome try ban sle gen try i kom jo gen try ka jing doy ka jing ai ngo borok gen try ba sisa borok gen try ka jing shakri bagi ai ngim ai tang ma pendak prokom kan try lani balak di ban le ngi num le kom ta tra Jesu bat ka mentoy kan tra ngin yang kom ta ka taw kan tra ngi wan kan tra man aingo yeme bat ngi aingo si sha khabat jome kan tra Jesu shimti kan tra ni ka pori borok we sangti jome kan tra men khi kan tra pedeng jongi bat si sha kan tra ngi don ka Jesu slur ban wan jan jome ling ba ka snam ka jome kan tra ka mel ai lo di phna ka sa khoi ngi man tangi slur ban yang khabat jome kan tra la ngi na ka do kan tra ngi tip ngin yap kan tra Jesu hani ka snam ka jome kan tra ka ba tap ka ba ka ngi kan tra ba ka ta ka don ka jinga suk ka pedeng jongi bat me tra man na mata ka da ma pait kan tra ngi ket kam shimti ni ka po kan tra ma ka kan tra ngi shimti kan tra Jesu gi pengen tang yan ka Jesu kri borok ko we sang ti jome ha ka kerting Jesu ko sig dua ngi ai nguru amen bat amen ngin ai ngu jam try ka po ngin pertajam lai si nyero try nyero try haleluya anget pia kemen pa amen kiba kemen kedong ngak kemen angut kiba kemen besngusi kedong ngasngusi ah gadan mo bukum no kibos wan membansi kedong ngasul membansi nyero try tapi i gitu ka jing sba ibin to ma Yero try. Kanungan pipo ya kajaga babi kabadai. Kelam bakla. Aman. Kelam ngreba. Namun tiddo tang bakam position ni. Dan gi balong kum ta mau. Kan mau ya kata dan balong kum ta. Ki mo tit stu tang ba utrai ras ni. Kata ka bakaban ken. Na preng jong pi balong kum ta ro. Ji shaman numan pastor tang bakaman sim jong apostol kam nyat jangan ka poi la ka poi ni. Aman. Takadaw. Ipinang song ba sisha jan bat sisha ngai ngoi try. Bapi e utrai te. Piawan kenang kat ni kedap kan ke kamera aman kadang mengatip scam ni gawai ngiro utrang ngim jiro kom tu aman ngim jiro tang men jiro utrang ngiro baru ke bahangi bet ke ibatan po jungi ni ai lo chutrai ngiro wan ke po men tan ring ngong kom bawan haying ya brio ta jar ba jai ba ta ka jesang agar paan ke po men ta kat ngot di sining kong du om pipoi hakani ke cakang tan sining kong du babun trai ni ro utrang sha ni pedang subai kin ke po men ta ni pedang subai ya tapien ke po Piu pa ingin bersubai, pinang tak. Kau mengejut, kau beli berobo nak kapur sekapur. Anak kerpat agak jusukit, kau beli bah. Ikut bon temang agak kerpat mo. Penya agak kerpat kita bersedia kita kau beli bon temang. Kemat kita kau beli orang roi cuai. Kau beli. Mina jaga song jong piru, meleleh kejusang ni, Mina jaga song jong piru pi. Stay, kau beli situ kau beli roi cuai kapur. Haleluya. Pisau pasal orang jual semua nak kerana. Kadang-kadang bilang lalu banyak roi cuai. Art lagi kita, hilang kau ni tu, aman. Hangat yang kau apa nanya pi, hawan ketelang kalawan tang bahau terai tak ketelang kaca. Ngai ibu pun apa yang cuci kulum, mak dia nong thumai kat bah. Hangat scam pat hafi ro terai saya sepang. Hangat pilih orang cuma ru, aman. Nyerwan kapur mentang, ini nyerwan lang ngi. Ini nyerwan suang aku apa ro bisa mentalang. Ong lang bat ngan kapur, mensiam zonga. Kan le. Pala alam kata, saya sih mensiam jonga. Nang ta mensiam jonga, lek keman. Mensiam jonga, ya ro jam neutral, pelan duit. Nang ta,
Khi gumne. Yang hilangan tu. Aku akan pelaj duit dengan kapo. Come on. Ladang yang syat hiu terang yang syat saya ipat. Come on. Kelak je lah dia dengan kapo mentah. Kelak je lah dia. Ingin nyerwas beslu mah. Atau nyerwas beslu saja. Okey, kau boleh sih tahu atau. Hai, lah. Baro ki bareng men siapkan. The key ching ruai thêm mai nyen nang ta kapuram baro tongin ngelayu ngin kintiyo ngin penbenabat baro ngin yarua sisi baro ki bari mensiam baro ki bareng mensiam ken the key ching ruai thêm mai nyen baru ingin lagi ketingin orang lang kapuram baru songin ayah utrai. Okey, pelalui wayar baru kentir wajah ngenam to yaro ya utrai ngenam yaro ya utrai ngen pensar laki son seruan to yaro ya utrai angin yaro yang try angin pencang lagi sejenuh. Okey, pelai dua suara kepo mentang yang lebat ya tak lagi ketingin orang lang yaro yang try angin ya ambil osko ipi berwajah baru angin ya tak lagi ketingin oh angin yaro yang try ông yaro ya uswa sisin tham lagi kiti in bentar lagi kiti barongin ông barongin nyata lagi kiti wajam ngin ông lang yaro ya uswa ngin nyata lagi kiti tuanang ngin ông yaro ya uswa ngin ông yaro ya uswa. Kau akan pelan art lagi ketingin kau yang nong ra lagi ketingin nong yaro yang uswa ini benra lagi kesini oh yaro yang uswa ini ra lagi kesini oh ini nong yaro yang uswa ini nong yaro tu mentahkan pelan ngin ra lagi kejat nong ni satu gini ya ngin ra kikjat barongin sebentar ngin yara laki kikjat barongin walangin ong yaro yang swai ngin ra laki kikjat panang ningir wangin ong yaro yang swai yaro wayalai baru ki bareng singin ong lang baru ki bareng men siamken Sisa diberi mesin kirwan jam dengan buah genong dah kijing ruang kemayen yar oh si shatrai nang ngi kriar giksi berniong kapuram baro tongin ayah utrai ngin kecil ngin berbenabar baro ngin yaro wayar to yaro ya utrai oh ngin yaro ngin wa Jeruai to yaro yang try angin yaro yang try angin pencan laki son Jeruai. Okey, rendang benki laki rendang yaro yang try angin ya benki laki rendang yaro yang benki laki rendang yaro yang trying depan yaro haleluya nai rak timang nganget pilong nganget babon na preng jong pi bayang ni pia dan kajing pang sengkai oi babon dei mentah kena ka Arsenal bro pang sengkai nene na mentah kun jong piru dang
Ira tangui ke sukiru, ira tangui mular, ira pangsengkai. Mentah kapoi ka, perthai te, mentah kelung kenar ke pangsengkai. Ngam tip balik kalau kata-kata, ngan sistem gitu bala kamar mak te pilih dari sistem belat dengan stu yaki. Henry, alayanga, neki bah po jongare. Sengkai. Nak mana kau panang ipi? Tak ada gopang sengkan ke po mentam. Ini lihat nama tu. Terpergi kan pergi. Bempang tong apa gampang. Bempang naik pergi. Ibu bestu bila jus pangteng mensuaram. Let's see step Oh di. Pergi mentah tu. Way R lah ini ya. Sesian renti lang, sesian sengkai bulu. Ini pergi lagi sengkai, yaro yang suai. Ini pergi lagi sengkai, yaro yang suai. Pergi lagi sengkai, yaro yang suai. Yaro, aku bulu. Belanjuin wajah barang inong tu yaro. Itu wajah Tuhan baru belanjut sampai gunung tu yaro yang Tuhan yang Tuhan ingin pencah lagi sejeruan. Oke, sesi yang tak lagi ini ya tak. Kamu drong tu. Yaro yang Tuhan lagi kecil. Come on, say. Yaro yang utrai, baru otak laki kiri. Yaro yang utrai, yaro yang utrai. Oke tuh, gini ya, baru sementara langit. Kamperlah kami akan nu. Yaro yang semua. Baru ini sebentar kayu yang try baru ini yang bertalang. Yaro yang Raja baru berlanjut. Come on tay. Aku tepu day ganti Raja baru tu ya. Yaro yang try, yaro yang try, yang bencana lagi terjiwa. Orang tu yaro yang try, yaro yang try, yang bencana lagi terjiwa. Okey tu, kubeli ni. Ini kubeli lagi kiki peramalan jungin ke performance sampai nongkom tu. Sesian, banyak betul jungki sekadang sekeman dekat jungin nongkom tu. Yaro yang try. Kubeli apa? Kau apa kum ni saja. Yaro yang try. Kau yang tu try kadi yang sangat cukuman. Wajah marah ngena wajah tu ya. Yaro yang try. Yaro yang try. Ingin pinjam lagi. Oh tirai. Oh tu yaro yang try. Ingin yaro yang try. Ingin pinjam lagi terjiruan. Okey tu. Batnya twist baru yang orang kumnu. Twist in on. Come on, like man, in twist in on. Hero itu haleluya. Aku asan ka po manta kilong kami eh. Kilong kami manu bari kilong kami. Bro ko kilong kami pertajam swa. Hero itu anta kilong kami, tang kilong kami. Pangkasur jeng kilong kami. Wei arla. Mau menswa kami jungi klanha banyak pisi bro ko.
Israel ni marbul. Dera. Menang tengah mai. Ai bangun sayang nama. Dera. Mentaki kami kelas standar deh. Ukun sun sejrong. Wan mam jano. Dera. Dah pia paisa kerja. Lah pia las kuskinan lain. Aku akan bertajam dengan porta. Ngangat kasur dong pi kamde kata. Pi kebala experience ni. Wah, tetap bertajam sesian tu tanggil long kami show. Why are you try? Tah, polisi pun film kami. Long kepak ngan sebentar lama long kepak mo. Wal dengan long kepak ngan sebentar lama long kepak tu. Ini bertajam dengan po long kepak lain si. Why are you try? Row it try. Sorry. Row it try. Polisi pun long kepak tu. Samlan ke po, samlan kan teja. Why are you? Hap orang ikai lah mengi kamu mana lah. Nak kilong kami. Okey bagi semua sendang tu mengi berkot semua sendang. Why are you? Aduh napa suruh ngamtip, aduh napa kata-kata tu. Baru lah nak po minta. Lai sinu Jesus insya. Why are you? Okey, kita nak boleh try ngilong lang. Om don kahima, okabakra kumjongmi. Om don jing sensha. Joyce. Om don kahima, okabakra kumjongmi. Om don jing sensha, okabakra kumjongmi. Wailang kahima, bom cukup kalau. Barongin Usensha Oh Shabam Shukr Barongin walang bertajam Ngirong Utrai Usensha No Utrai Usensha Yirwai Utrai Usensha Shabam Shukr Okay, second verse Usensha Utrai Ngirong Usensha Jong Metra Nadu Basta Nangta Baru kipla oh kiaroa Barki penbrangero kahima Bangsuko kanlo Sesing Gina ka pura mitwa Sisisha Jason Shajongir Oh nandu basdang Shabangsuko Oh jeli Baru kipla Kiaroa Barki penbrangero kahima Aku baru pitip utrai Usensha Way are baru utrai Usensha Utrai Oh ipendra utrai Usensha Japam Oh sisa trai ipelayon pagirwai Utrai Usensha No utrai Usensha Utrai Usensha Japam syukur ingin ragi ketiga orang kamu Ben Rio Baro Kabor Bat Puro Kalong Jongmi Ihima Baro Hoki Nang ni try Kabor Bat Puro Kalong Jong Sisingin Wajam Hima Baro Nginong Kihima Baro Ki Ben Rio Baro Oh si Sandra Shamigi Kihima Baro Kihima Baro Ki Benrio Baro Oh Kabor Bat Puro Kalong Jongmi Wayang Yen Aku akan bertip utara Usensha Lalu dengan bom menjakamon Lasamlah lalong kemir lalong kepa Barongin Utara Usensha No Utrai Nang ni try ni pernah Utrai Usensha Japam
Mexico. Okay, ya kan jinglan lo Ukraine, la bella yaga, ya kan jinglan lo Ukraine, la bella yaga, nirong om dalay, dalay, narom le pasu, om dalay, dalay, narom le pasu, sakaling ko. Okay, I will try. I go yami atray. Yang ami la perem milawan ban pela. Nakajing long pare. Takut pas kem song amilo. Kawan lambat pasti. Amram syakti try. Melong Jakari, we are live, barong irwailang, utray usensya. Kami ang skor na EP. Kami ang skor, pwede mo utray usensya. Ako ang barong palayo ay barong irwal, utray usensya. Kami ang skor irwal. Sa pansiko, yun ang kihima barong. Paro, kipen rio paro. Sisa kapuram sisa purangin alam. Ki hongin ong hongin akabobat puram kalang zombie. Sisit kihima paro, apa punya skupai pi kihima paro. Long song mi tranang mi yong kihima o tranang mi hongi asmi ka popat purong kalong song mi pangkastur jampi tengah tahu sur jampi. Okay, volume up, come on, come on, come on. Oh ya na baro try sensation sa pamsuko. Try sensation sa pamsuko. Roy try. Trasin syar pi aman. Kadang pite bu trasin syar bha yang jong piru. Ya pi marmat ya jundan jing jong pi ka kam ga jam jong pi. Bat ke ki bor pidan pite putra ubat upelat usin syar bat sisha ukan tiu ya pi aman. Takadaw. Nyelek kemen ni ka pori jutra. Pleasure am. Ha. Pi kwa pangkha ye ne kwa na. Kwa. Tak ki kwa. Akan pak pi ban dia pangkha stu. Kwa pangkha ye stu. Kalau ngebelak semet tu penghan tu mah, semet tu penghan. Hei ketelang, saya ketelang. Aman. So, ni ruan ni jual thamai kau, kau pernah ni piu try ni, wah jual thamai, mana lagi jeseng. Ngam tu pun nukan long ni, tu ini persang kat balak, ni persang ni ruan mentah balak syai, ni persang sementara pima. Kau atang kau ipat, ni sementara lang. Aman. Jangan. Ni ruan berjual, mah kat balak ni ruan ni senang jual. Tegum ta, mah, angkat pak sunih gawe kendiat tuak. Kilong kami kilong kepa pia sementalang buat kistam lah bro, aman. Biang bro kuat, nanti bagi bong, inilah kamarang bakar ta, tetap kadang nyimla amalek kita. Dan belum kum tahang ni, ngam iweru, ngapait bro, ngapait mau dan hani kebalak kami agar ta, ima song ni nanti dan suikong bosong tu, ni pia berkilang buat ni, roy try. Ngajong kum talang ada kirang bak, bagi kilong kami berkilang ada kistam lah, kai kor, di. Kataw, ngilek kami tu. Akat pat, ngamtip mo ngiyok kajikai, ngiyok kajishat, ngamtip kalong ngisuyok begum tu nutrat ngisushat. Ngilek kami mentah. Tu ngisurak di sedrong kami. Ngilek tu. Tang tu mah, tang tu. Tamas skim ni mah. Kami ni, wei, tolak lang kami tu. Ni dah subhai pi skim shat ni mah. Tu. Ki pendam tu skim praktis ki ong pi uppercut je no, ngiyok uppercut sutam pok pak untuk
Mangimile ya kai. Kejingile jungi kam dai kai. Ngile no. Ya ki bo ki ba haneng nang ta kita ki bensi bo jumdam kita ba ki ba mi I ta kadang ka panang pi. Ni sok pokat bi kam ni. Ta ngin sila lang kam ni ta. Okey ta. Ta seperti kendiat ta pani lirik sini dan. Ta ke jerwa kalau kam ni ngin si prasangsa da ka kan tien klam jintem sama. Ko kam ni. Yummy, I try. Yummy kingin kentil. Kerteng halor, kerteng bahalor tam. Okey, kum tamo. Way ar. Yummy, I try. Yummy kingin kentil. Kerteng halor, kerteng bah. Saya siap. Yummy, kingin kentil. Kerteng halor, kerteng bah. Next. Yummy, I try baru kijing yaro melong ublay ba me day hok ban yo nang ta kita lihat kipla kia penbena ki pertajam ba melong ubaba ki ketiki bara ki pen ki ba le langkum ni ngin le kemen sa shi sin kamu tahu kan aman saya sian ta Yummy, I try, I make it kentil. Kerteng halo, kerteng next. Yummy, I try, baru kijing yaro. Melong ublay, ba me day hok banyo. Kita lihat kipla, kia penbena kilayu. Ki pertajam, ba melong ubabha. Iktiki bara, ki pen kipha. Le langkum ni, ngin le kemen sa shisi. Okay, come on, tamboro. Yummy, I try, yummy, kingin kentil. Kerteng halo, kerteng bahalo. Yummy, I try, baru kijing yaro. Melong ublay, bak me day hok banyo. Kitilit kipla, kia penbena. Ki pertajam bamelong upapa Ki bara Ki pen kipa Le langkum ni saya sir wajam ya baby Yummy, I try Yummy kingin kentil Kerteng halo, kerteng bahalo Yummy, I try Baru kijing yaro Melong ublay bak medai hok ilong tu Tilit kipla Kia penbena Ki pertajam Okay, music. Hey. Come on. Come on. Come on. See. Wey, ya, baro, ngenya. Hey. See, Wey, ya, la, yummy, I try, yummy, kingin kentil. Kerteng halo, kerteng bahalo. Yummy, I try, baru kijing yaro. Melong ublay, bak medai hok banyo. Kitelit kipla, kia penbena, ki pertajam. Ki bara, ki pen kipa. See, yummy, wey, ya, la, yummy, I try, yummy, kingin kentil. Kerteng halo, kerteng bahalor. Yummy, I try, baru kijing yaro. Melong ublay. Okay, ngirak kijing nong. Kita lihat kipla, kia penbena, ki pertajam. Melong ubaba. Ki bara, ki pen kipa. Melong kumni, baru lihat masa sisi na. Come on. Aku asisian, sengkai, takti, baru angin le. Come on, guys. Okay, ini ke bos mah. Pakai bala angin omlang. Kerteng zombie, I try kalau nggak kuat bos kem. Abang iri, hamil, jengit senengin syam. Saya lupa try ngin dua lada om de yummy. Saya lupa try ngin baru ngin asam. Sesien kerteng zombie, ya try kalau nggak tepas kem.
mangiri Hami Jingi senengin shem Okay bro Saya lupa nak try Ngirwa La daum dengi Okay Saya lupa nak try Ngirwa Baru Wey arlai Baru gentingin Yami I try Yami kingin genting Gerteng halo Gerteng bahalo Yami I try Baru kijing yaro Melong uplay Pamidai hok banyo Kyong bro Nang da Diki bara Keepin keep Music hey Come on Sekedar come on Aku akan berlalu Say Wey ya baru gini Nggak jadi kebentar tu pinang Nggak jadi hidup Kepenulung kaget Kendo sakayo Ki angel ki penbenam Nelong ubakram Ki cinta rupa Ki palang kia Nyem skap zarban penbenam Bublay long bakram Kepenulung kaget Kendo sakayo Ki angel ki penbenam Nelong ubakram Ki cinta rupa Ki palang kia Nyem skap zarban Soisin Kepenulung kaget Kepenulung kaget Kendo sakayo Ki angel ki penbenam Nelong ubakram Ki cinta rupa Ki palang kia Nyem skap zarban penbenam Baro ngirong lang Nelong ubakram Melong ubakra Yami barong inong Yami Hey Kami asko barong inong Yami atray barong kijing yaro Melong ublay Pamidai hok banyo Kiteli kibra Kia tekna Kibertajam Melong ubakra Kiksi bara Keep ha Okay Way yar Hey Sisi Wah kenapa jam ni Sisi Way yar baru Terus balik Ya sekarang mana tercerai, biang kata cakap tu payam tau. Nak, pertanyaan apa tu? Kamu kata Jerman tu cakap nak apa? Tantan tu. Biang na. Cakap, bilang okey cakap tu temong tu cakap. Aku ngapi ngiri kamu tiap putra aku seliak kamu tu. Tapi sengi praktis Jerman ni pergi neng yang kebiang kata kau bentang. Aman. Lalu jam. Saya sentuh way yarlah. Aku ambil nak bon bas ni. Lihat guru dah. Aku ambil kita. Untuk kan mah. Apa lah tu? Come on. Yeah. Betul kan? Yes. Okay, bos. Yami, atray, yami kingin kinti koros, kirteng halo, kirteng bahalo, yami. Melong ublay Pamidai hok banyo, itilip na, kia penagilay, kibertajam, melong ubabha, ikiki bara, kipin kiha, lelang kumnya sesin yami, way arla, yami, atray, yami kingin kinti, kirteng halo, kirteng bahalo, yami, atray, baru kijing yaro, melong ublay Pamidai hok banyo, itilip ibra, kia penbenar, kibertajam, melong ubabha, ikiki bara, baru belayu, lelang baru, hey. Come on. Sisi, come together. Way yar baru gitu.
pala to. Kerteng trong mi I try kalau kau lepaskan. Abang iri kami jengi senengin shan. Saya no para try ngirwa ada om deyami. Saya no para try ngirwa baru ngi asami. Sing kerteng trong mi ngirwa kerteng trong mi I try kalau kau lepaskan. Bodang ni terang abang iri kami jengi senengin shan. Ngirwa lakom tu saya no para. Oh, saya lupa gini orang. Saya lupa try. Aku apa tu? Lalu, wayar lah, yami raja gino, yami I try, yami kengin kentil, kerteng halo, kerteng bahaya, yami I try. Melong uble sisa, day hopan yo, kita lihat di pelan, kia pepna, raja baru gino. Melong ubapa, tiki bara. Keep and keep her. Let along music. Way up. Come on. Say. Come on. Sekejap. Say. Yeah. Penelong kaket Kendo jakayo Ki angel ki pinna melong ubatao Jing tau bau Ki pala ki yaro Gay Penelong kaket Kendo jakayo Ki angel ki pinna melong ubatao Jing tau bau Ki pala ki yaro Nim skapja Say Penelong kaket Kendo jakayo Ki angel ki pinna Sisatrai mikro Ki jing tau Ki pala ki yaro Wajam baru Gino Long bakra Gino melong Baru long bakra Melong bakra Belayoy baru yame Waya Yame You're making it can feel kerteng halo Kijing yaro Melong uble ba me day hopan yo Keceliat ki pla Ki ay pinna Ki pertajam ba melong ubapa Ki bara Ki pen Everybody music baru hey Ambil ibu hati sih. Hallelujah, Roy Troy. Yang gila tahu balik you. Ya piwi la pelong balik you. Pancu kunyum rosis ni. Mancang balik terai aku ni teras krim aku ni terak kum ta. Ha? Belum kum ta terai. Yang gila tahu balik you kum tu. Tu na tak suri. La tahu kum nu beli tahu pi. Balik you. Banderwa banyak itu aman. Tak tahu ki kebening kelong gay. Nang ta kum cu. Baru kita ingsi kimrat kimreng nang ta kum cu mana? Nang ta. Hatu bersikap jar benar kerja kerau jung belai. Hatu beli kerau ke jim jung pi. Kerau tang kapal pitan kampino kerau bhane. Ukraman lakas ni kum nuna. Kalau mesti beli berkerau sahabat, boleh akan balik ke berkerau sudah. Amen. Kum nu kesur jonjek kemen ngipak kum nu. Kum nu. Pentip sakap pertairu bagi pak kum tahang ni. Ngipak kum nu. Amdi kum tah. Roy try. Yo.
Ya Roy Tuhan haleluya. Diberikan lingok Asya. Diberikan lingok phang ni. Si phang lai ker sebut daripada bayu si phang lai pertas, si phang lai siau, si phang lai. Nera. Patang kapal ni pi. Ngilek kemen lupa hai hang ni. Aman. Ngilek kemen lupa hang ni. Namar kani kai ngi sei sebeneng. Pastor penting orang kata am, jangan lagi mentah. Bagi praktis lupa ni nak kendo. Manrwa banyudok balik kemen. Bila masuk la arwah katu lek kemen katu bisuang ni arwah. Once more. Nilok kamu try em deliling. Angat kadang kan dan musyang kah ni. Dan musyang ba ngat tengah lapang dakka. Pastor jeski orang tengah ngilap pang dakka jinga dah ka kra bate. Mesti mukut mewaru tenang om la dah. Oh bila pang dakka jinga dah ba e ba. Kadang kan dan musyang kah ni dok mana. Musypit kah. Dan bat bala nas rendang. Wei ar lai sao ka beneng long ka ket. Kendo jakayu. Nangta. Okay, come on, say, represent ini siapa rokok? Kapeneng long kaket, kendo jakayo, ki angel ki pename long ubakra, ki jingkau baro, ki badrak ki yaro. Come on, say, come on, long bakra. Kapeneng long kaket, kendo jakayo, ki angel ki pename long ubakra, ki jingkau ki badrak ki yaro, wajang melong, wayar lagi nong melong ubakra. Melong ubakra raja melong ubakra wayar la yummy gino yummy I try you're making it hey Kerteng halo, yummy I try baroki chingaro melong ubay, pamintay majo, tilit kita, aku akan bertajam ke apa melong ubakra. tiki barak come on come on music wayar la Nangta Sisi wayar baru ni Okay, bos kerteng jom try kerteng jom try kalau kat baskem ditanggi beri try habang iri hami jengis nengin syam saya no patra minwa Saya no patra, yen baru yen ashabi. saya sih kerteng try kerteng jom try kalau kat baskem habang iri hami jengis nengin syam Wai lang saya no pak saya no atra okay belayu ke tirwajang wa ya la ya me ya Yang bikin kecil, kerteng halo. hey bang atrai bano kijinyaro melong uplay pamite Kia tuna, ki bertajam, melong ubakra. oh nangta aku akan tilang bro sisi wayar baru Let's sing it on try. You know, pag ngin ay ka jingro baro. Ngin roay ki brio. Ngin roay kita ki jingkir ku bingilayo. Ha? Mau nuksa. Pastor penduai lam banyak kali menon sakri. Antoleh kali pat. Hablet hospital, hablet mahayeng, hablet sajan, hablet saj. Ilong kum ta thrai. Ngi doi banyak jingkirku, hadin pat ngi mani tu jingkirku.
Yang long kumta. Kalau nggak pitep botral, udah ublek berkerhui film di kejeng teri jong film di keti jong film di kejeng la jong film. Aman. Tak ada. Yang kamu minum tu, bridge minum tu yang. Kelak ngaruk. Bridge minum tu mentah. Ya. Kerteng jong mi atrai. Kalau kakut baskem, kapuas kan ni. Nantangin dong. Habang iri hami jengisin ingin syam. Saya nupat atrai ingin ruai. Saya nupat atrai ingin Shisha, uta bersyong aja kabari boh kli tabe unyo ile ngidong biang. Kerteng jong mi atrai kalong kakut baskem. Habang iri hami jengisin ingin syam. Oh ngirwala saya nupat atrai. La daum deyami saya nupat atrai ngi baro ngi asyami ina ka bora mitwan ko haleluya ode ho mo singo no boro ina ngo lo mitwan haleluya tra ji singa ngo yeme trai ngim smurwa kan tra ji sebasirwa gum tu ngim smurwa kan tra tu bas pendep ke jirwa jingi henry ngi rwan mengi sko thu sisa ya ka bor ka jome ngi sko thu sisa kan trai ya kata ka kerteng jong me kan tra kam dei ka kerteng ka baret kan tra kam dei ka kerteng ka pemelu malah ka kerteng ka bakrab ha tra jisu ya ka bal ahlo ke kerteng baro matra habi ko gerpa kan tra ngi yo jingem baro ke biang ni baro ke pet kin tra kitip ya kata maka di kerteng ka jong me tra jisu pendem ngi kin tra ka ba aj bikhya ngi ka ba le kam ba kan tra jisu matsha kan tra you know patra ngin rawayan ngin a kan tra lan de me kan tra nan ka ka mantangi asme ngiro ngi mani ni penan buram ya ke kerteng ke jome patrangi peteng ke po menta ke jisongo patra jong ke jing mani ni mani ke tra ke kerteng jome ke po menta haleluya tra jisu ni mani ke po menta ai ti te dalam mi jong mani ini le ke ban mani utrai ani jaka makani ke ke jing duai ke ba utrai hikai ngi we pi we bat ngi jule ba ke por bangi dang le por bangi dang red iju dua baik ni jing dua ke jong try, bat mentaru ini lej bar, ngin dua dah ke jing ruai, so try, ini kabrep lagi kemana, ini rak lagi keti, ini pen kerana ayu try, dengan ini jing ruai. Kukpa jangi ubah beneng bakut longka kerteng jong me bakut rangi mani syabam jukun trangin mani sisino kukpa jangi ubah beneng bakut longka kerteng jong me bakut rangi mani syabam jukun trangin mani kum upalang utrai baro ngin ong amen namen ai kalong kum ta ban halakarta namen o ka jing sung kan long hangi amen nginong o amen namen ai kan long kum ta ban halakarta namen o amen
doa jingba man lakasngi mampu yaki ringkang jongi tuman dalam janji bensyoi sumar nakabas niyo yangi doa jingba man lakasngi doa jingba man lakasngi mampu yaki ringkang jongi tuan dalam janji bensyoi sumar nakabas niyo yangi kumbukan utay baro Panginoon namin, ay kalungkutan mahalakat namin, o kajingso, o kalong yangi, o amen namin, ay kalungkutan mahalakat namin, o kajingso, kalong hangi. Longkamon jong mi hangi kum bahab neng kum ta hani hakin do naba jong mi kahima kabor bakaburong ru banira kiktiba rolang izaki wan kahima jong mi trai longkamon jong mi hangi bahab neng kum ta hani hakin do naba jong mi kahima kabor bakaburong ru banira kiktiba rolang izaki wan kahima jong mi trai longkamon jong mi hangi bahab neng kum ta hani hakin do o nabak jong me kahima o kabor bat kaburong rut pangira kiktiba rolang izaki o amen namin, ay kalungkutan mahalakat namin, o kajingso, o kalong hangi, o amen namin, ay kalungkutan mahalakat namin, o kajingso, kalong hangi, naba jong me try naba jong me wan kahima ka jong me try long ka man ka jong me
kumbaga kendo to ai kan long ru happening get ke ai ka pipan lada hagade ke jingpang ani ke ai ka bate ya pi pipan get utrai ong get lada pidon ke jinget pilaban pen kriya iulum buat tangkat isembai barit pilaban pen kriya iulum utrai ong get hanga pigi bawan nang ni ke jakabat pigi ba petru pisngo ye ke ai ke ba kani ke batsa ye pi kani ke kate be ye pi kani ka jingpang lani kanu ka jing lani kanu ka jing sniu kabate ya pi ong try hagani ka kelemat ong try nganget kana kan riano si sendon la ka dei ka jingpang onda ka jing james nam ka jong me la pen khia yin le ni ka ban pen panam yang suisin yin le banเป็นคราวyang kerteng ke jong terai ngin ong biang yang ni wan ke hima ke jong me long ngomon ke jong me ha ke kendo kumba habneng oh terai Jesus wan ke hima jong me terai long kamon jong me hangi kumba habneng kumda hangi ha kendo Naba jong me kahima kabor bat kaburom ru bangira kikti baro langisaki oan kahima jong me try long kamon jong me hangi ko bahab neng kumta hangi hakendo Naba jong me kahima o kabor bat kaburom run bangira kiktiba rolang isaki wan kahima o wan kahima jong me try long kamon jong me hagi kumbahab neng kumta hangi hakendo o naba jong me kahima o kabor bat kaburom run bangira diktiba rolang isaki name name ay kalong konta banghala garta amen amen oh kachiso kalong ani amen oh amen kalong konta Jesus bakan nongkum ta pa Jesus ke ai ko ki khon ki jong me ki pan pa Jesus ki nget pa Jesus ban ki nget ko pa Jesus ki ba sha te kan don ka jing pelai ki ba don ni ka jing pang nget kan don ka jing pen khia namar ha ka kerteng ka jong me atra Jesus om don ke ai ka pamla pa Jesus dan tra Jesus om dan pa kabam laban me tra Jesus baro kalong kabala tra Jesus aga kerteng jong me pa Jesus la da hau priu kalakut lan re
Hami apa Yesus. Kadang dia jing sedang Pak Yesus. Kukpa jungi ubah beneng bakut longka kerteng jomi bakut rangi mani syabam jukon trangin mani kukpa jungi ubah beneng bakut longka kerteng jomi bakut rangi mani syabam jukon trangin mani kum upat lang utray baro yenong namen ay kalong kong ta ban halakarta namen o kajing so kalong hangi amen o amen ay kalong kong ta ban halakarta amen o kajing so kalong hangi tu ai jing ba man la kasih mabru ya kiring kau jongi aku apa pin penjam tu ai alam sajing penshoy sumat pa sumana ka masniu yangi o tu ai jing ba tu ai jing ba malakasi besul tu si sang aku apa pin pen bena pin rai kam jang ya kiring kam tu ai alam sajing penshoy sumana ka basniu yangi kum upat lang utray baro yenong namen ay kalong kong ta ban halakarta amen
kajing so kan long hangi amen amen Pak Yesus borok ko borom ko sulit bitang siya may Pak Yesus namar kijing ay kijong me kijing crown kijong me atrai Yesus kulay sibon pa Yesus kiki paro pa Yesus yung nani pa Jesus nday tang mga shumani siya ro ay kijong me pa Jesus Amen, amen, amen. Amen, Pak Yesus. Ini ayat jing tak ketiga berjam sutrai. Milaban song nga por ka song jongi. Banyay ngu chwa sa kuming lamani utran nga por. Ber kuming layarwa ni gajirwa sisa. Hangan skam sisa u Jisu jongi ubanging sakri umde u Jisu ba. Mo jo nga taba. Sulong gum tu hanre utrai tu khambhai ngi. Bangi trot bah ka jingdawai. Takum ta uhi kai ngi yan ka jingdawai. Mat kani ka dei ka jingdawai parkhat bang ko panang pi. Ka dei ka jingdawai kelum lang baro ba lapi dawai baru kupa kani lane butrai ka dei ka jingdai butrai. La ka dei ba ka jingdai para beriu ka don ka jingdai para beriu. La ka dei ka jingkir khu jing bam jundi la ka jing sumar ngi ne ki baro utrai sa uhi kai ngi ka jingdawai kelum lang ba. Takada ngi jombe ka ta banginum klet bandawai yan ka jingdawai. Yang ngu trasa wa pa ningi hakasur dong jing mani mangi yo super crowd trapat daga jing duai hakasur dong jing mani masa isi yang ngu trai bodor kat bat ngi hen kapor lem komju ya baro sisa kibala pan poi hang ni kacaka ngu sisa ka khap ngia ba kadap ki ju trai haki bagum gini gisni saya isi entongin aga jing thap ti ba jam ba chu trai jingi bo panla ngi sisa ba angi ni kalat ba angi ni kapor ba angi ni kapor komju bing lam poi wa pa ngi jing ngitip ha ithanon thma ki long ba block ha Andang yang ngu utara berpi por baik ladi berpi poi ya kapor berdei biang. Ini ben bet sekam mencuan kapor mentas sisa. Kum kajing songok jingi ya kerteng kajing utara lani kajing bah kajing belai. Ini a sekam mencuan. Ini a dak kadun berkemen. Ini a dak mensim bersongok. Mana kapor akhat iba tibor ben seisin badan kat bat ni. Ewan sekam bengetan kajing ai. Ada jangan tapat. Ini saya sekam kajing sekring ai ti kapor iba tibor. Nyalami kajing tuai. Tengah lang khmat jo play. Ko pa jungi bah beneng. Ngiwan khmat jo me ko pa sa sien pat akan ikamiet ko pa. Ngi aingu sisa ya me ken ko pa ablay jonga. Ya ka jing bah ka jong me ko try. Ka jing e ba ka jing snai jo me ka ba dap biang ka jing em ka jong ko pa. Ngi aingu ya me ken ko pa ablay jonga. Me da rengkat bat ngi ken try hakini ki por ba ki sngi baro ko try. Ba me wan ba lom lang ngi ken ka jaka ko pa ablay jonga. Terangi aingo ya me ko pa ablay jonga medan rengkat ban ngi ken try ne do ka bas dang jong ka jing mane ba ka jing sakri ya me ko pa ablay jonga me ker khu ngi ko try ablay jonga mangenai shame ka jing mane ka jing ro ken try ka jing pen kro ba ka jing ngo ka jing penan buram ko try ka bada ka donut bada ka mesim jongi baro ko pa ngi wan shame ko pa wan aingo ya me ken ko pa ablay jonga ko pa mela ker khu ngi iwei ko try ablay jonga ngem la ban nyo ya ki ko pa lam da dei ma me try belakar khu yang ikut terang inam langkum dia ko mangilong menta ko pa ngiwan man Aisyah mi ken ko pa ablay jonga ka ba hatam ko try ablay jonga da ko pa da ka donut ka ba kemen ko pa ablay jonga ngiwan man bet ken try sa ka kam ka jong mi ken try ablay jonga try ngiwan man Aisyah mi ken ka jing mane jong ka jing aingo ko pa ablay jonga belakar khu yang ikut try ablay jonga ko pa try ngiwan da ka donut ka ba kemen ko pa sa yisien pat ken try ban ai ken try ablay jonga ker khu no ken ko pa ablay jonga ko try ya ko way ba ko way ka ti ko try ka ban ai ko try sa ka kam ka jong mi ko pa ker khu ko try lai po nru po ba chis pa ko try ka sha ka jong mi ko pa
try nak kebentar jongki ko try ablay jonga ko pa bamen ai ko try ablay ke jingkai ke jingkya ko try ablay jonga bamen am sha ba kanu ka jingpang jing stam jing crow ko try haka jingem ka jongki ko pa ablay jonga ko pa try ngi pen ken tang no iki shame ken ko pa ablay jonga jisu ba ko do try ba shano ba kani ka kam ka jome kan lay ko try ablay jonga ban pen roy ban job ko try ke mesim ke ba ko do sakai ma ka jome ken jisu ablay jonga try ngi dapan ken tang no iki ko pa ka kerteng ka jong jisu ko pa amen amen Nyelum mi kerja ingo ni kapor te kumtahi ngira nya dwai balon nu kan poi gini kisngi ini keren berwani samlang yang ba tinggi jing akru inti jungi te ya kisngi pelong jeseng juslam nang menu ko ilim festival ngi ang bangin sedan sene jeseng te kumta kala poi te kumta terter ki jiskri babon ba ki bangi ap kami bangi skam ru kita kan sapoi makalong kum ju iru ba kum ngi ap kami ya ka jiman utra ni tip skam ba kataru kan muslim amen kadang yenum tip lenung ngintip ya kata kapor ndai ngintip pat baka saja kata kesengi ning saja kata kapor ya kum tak tin blek ong klem da ino ya ka jeseng lang kum ta na kapor sa kapor ka bis ngot hu len pi os ngo budon ki bakum kini jeseng wonam pep banwan amen te hoy ngini ya jam skmat na kapor mas os ngo ka tin faling ba i pastor i boder dan karbat ni i pastor Arwin iban saya sam ya ka tin faling lembat i pastor Maulong iban serap ban translate ya ka sa tin kasih kat bagi nang ilum kerja ingo hoi kumju pentip sendan balasai ke sengir kumju sepau bejim step kandan ke jeseng dan dua saya sepau beji baru jesengi kandan beji jeseng apo state central tegumta ya pi baru badan nang ni pi pepet du kumju sa sedan sejengai se wan lang lasai ke sengir kumju se joy lang mat ngi lek kemen bat pit se syam pen si sibun ki kibutrai musle ke jom piru tegumta hi kat barangnya lum kerja ingo kat bagi nang api ki postoro ki benang market siwan sa sipang tengin mani beng chuan ke pom tang IT beng ai bantai marjeri selam ngi zaman itu kat bidang ya lum jai ngopi song shwa on lah belum lah ni pada bat ya kata kajing aingo jompi saya nak jaga song jompi pat saya lihat banyak mana lang chuan ke pon IT bantai ke pon ngawan ban ai syami kaburompa ngawan ban ai syami kacing ya wan banai ngoyame namar jingi sen ngawan banai ngo namar kiching ai ini omen ngawan banai shame kaburom baro ngawan banai shame kajing ya wan banai ngoyame namar jing isen ngawan banai ngo namar kaching ai melong ukpa chonga nong aplang pron papa me pendap kiching don kam melong bapella oh melong ukpa chonga nong aplang prot papa me pendak hijing dan kam melong bapella oh Jehovah Jireh oh playu nong pendam Jehovah Rapha nong penkyam oh Jehovah Jireh, layu nong pendam, Jehovah Rapha, nong penkyam. Ngawan ban ai syami kaburong baro, ngawan ban ai syami kecing yaro, ngawan ban ai ngor. Ngawan banai ngoyame namar jing senai ngawan banai ngo namar kajing ai melong upa chonga nong amlang brod bapa me bendak
jing đã cắm mê lòng bập hết là ô mê lòng uk ba trong ngà lòng am lăng rôn bập hà mê bên đá khi jing đã cắm mê lòng bập hết là ô Jehovah Jireh layu nong pendam Jehovah Rapha nong pendam oh Jehovah Jireh layu nong pendam Jehovah Rapha nong pendam you are my Father God my you meet my every need, so faithful you are. You are my Father, you are my shepherd. You meet my every need, so faithful you are. Jehovah Jireh, oh Jehovah Jireh, God my provider, Jehovah Rapha, my healer. Oh Jehovah Jireh, God my provider, Jehovah Rapha, my healer. I just want to give you all the glory. I just want to give you all the praise. I just want to thank you for your mercy. I just want to thank you for your grace. I just want to give you. I just want to give you all the glory. And I just want to give you all the praise. And I just want to thank you for your mercy. And I just want to thank you for your grace. Oh, you are my Father, you are my shepherd, you meet my every need, so faithful you are. Oh, you are my Father, God, you meet my every need, so faithful you are. Jehovah Jireh, oh Jehovah Jireh, God my provider, Jehovah Rapha, my healer. Oh Jehovah Jireh, God my provider, Jehovah Rapha, my healer. Hallelujah. Father, we come to thank you. We thank you for your providence. We thank you for your presence. We thank you for all that you are doing in our life, and knowing by faith that things that are coming in our life are all good. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah. Let us give God a loud clap of praise to thank Him for His presence, for bringing all of us here together to serve Him, to worship and to honor Him, to obey and heed His word. And we are absolutely delighted to know that this evening, as always, we have experienced God's presence and His miracle and His word, a blessing in our life. We know that the same God
is right here doing the same thing over and over, blessing us, healing us, providing our needs. Amen? Amen? You may be seated. Saya sian pat ngakwa ban priang ngobai pi baro pi ki balaya wan shani jaka ban wan ban shakri utrai. But ngilayo na do ko po pilaya wan ban rung hagani jaka. Pilaya wan shisha na kabajengai ru. Pila pen ko ngo ikting ka jong ublay. Pila mi ye ka ban wan ban shakri utrai hagani jaka. But piru kumju ki ba payengi ba pia sno alang bat ngi hagani ka po lang ba gani ka live telecast jong gani ka special service kabangingi ya penlong hagani ka por. But ya kaban pen mau biang ye piru kumju bahagani ka janmet ni don ka ban shakri you try lang bagi ni shakri kabangingi wa ban pediang ki ba wan na sha jengai. But kumju ru la shai ka sngi ngini ya don pat hang te ha State Central Library hagani ha Sosotham Auditorium kabangini yo ki lightly ki jing shakri lang bagi ni shakri ki jong try ban wan ban minister yang iwe pi iwe tingi ko ban pen mau biang pi sai sin pin wan la shai ka sngi ru kumju. But if hiru kumju hagani ka por ngai pinai kan ma la shai ru umdei tang hang ne bangi ya lumlang la shai ru pinya wan pat hang te ha Sosotham Auditorium. Amen. Ini wan la shai ru ya ka ban yo ban shakri ban yo ban mani yo try. But hagani ka por ngakwa sai sen pat ngine ka ban priang ngobha ya shakri jong utrai bala wan hagani ka jakai ka ban shakri ban ai ban sam ka ting ka jong play na do na stay na po Delhi. But tingin na jabti nantai Pastor Arvin A. Kumar. We welcome you, Pastor. It is always a delight, always fills our heart with joy to see your face, to be here with us. Thank you very much that you have spared your time to come and minister. You never forget Shillong. You don't forget Portnet. You don't forget this family that you have had with us. So thank you very much for coming, sparing your time. Come here. We understand you're busy with your busy schedule. You don't just stay in one place, only in Delhi, but you move from place to place, not just in one country, one state to another state, and from one country to another country. And we know that God is using you mightily. And we thank God for that He has brought you here as well among us, among our people, because God loves us. That is why you are also here. Thank you very much, Pastor. Klam dapan slam hagani por. Ngilay kaban yo ban pediang padia ya kaban shakri hagani ka po ben yo ban sam kting ka jong ublay but inget baga ktien ka bangin yo sno hagani ka po leng ba I Pastor Arvin A. Kumar kan Pastor Arvin Kumar kan long shisha ka jingker khu nam ta jing I way pi way but kan wan ra ya ke ba thmai haga gm ka jongi haga jing long sem ka jongi haga jing tep ka ktien ka jong ublay but haba I wan. But in me nagani jakaru inum shulait no akumta handrei in the bush shai kata ka ba utrai ula bu lupa na ka banta ka jongi ka ban mi na ka shunter ka jong I haganiga jan met la shai rukum jo. Amen. Amen. Hotongi la long ki bala kloy ban pedang ka jong utrai. So without much delay, welcoming you as well. That as Pastor Arvin Kumar is going to minister among us, we want you to please hang in there, be with us, and listen to the word of God. And this will definitely, surely we know it, that will really, really bless you. It will bring healing in your life. It will bring healing not just in your body, but in your spirit, in your mind, and as well as blessing in your life, in every walk of your life. So we want to welcome Pastor Arvin Kumar with a loud clap once again. Pastor. Bali prias ngobharu I Pastor Maulong, nakani ka po iban penkelapat ektien syakaktien kasih. Yara utrai. Praise the Lord. I'm in Shillong. I have to speak a little bit Khasi. Idan Shillong Hindiat ikran hi ki kentien khasi. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ Aingo yo try. कि परमेश्वर ने एक और सौभाग्य का अवसर दिया कि आप सब लोगों के बीच में कुछ समय प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु यहाँ पर लेकर आया. Bau try sa chi sen pa du ai yang kani ka la bangala anwan hapreng jong bi ban yo ya ka ban shakri lamba ka ktin ka jong try. Ya pi.
धन्यवाद सिस्टर रोज फॉर अच्छे स्वागत के लिए. Kublai Shibon. Ya ke jing pidang sobha ke jong pi. हम शिलोंग से बहुत प्यार करते हैं I bha ya ke Shillong. और बहुत सारे लोगों को हम जानते भी हैं. But ye ki bon ba ki breu I tho syakani ka nong ba jong I. बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं जानता, Oi wala da imla ya ke ban kan mau ya ki kerteng. बट मैं ये जानता हूँ कौन मिलिम से है, कौन स्मिथ से है, कौन रिभॉय से है. मैं उस तरीके से याद रखने की कोशिश करता हूँ. Ila ban su tho mano badai na po melim kha amer mano badai na po boy na po smith ila ban I tho ya kata. और दिल्ली में हम सब लोग हमेशा पोर्टोनेट फैमिली के लिए लगातार प्रार्थना But करते हैं. apo Delhi ki ju bo ba ya ke jing duai na ka banda ka long yeng jong ka portanet ken. और हमारा परिवार दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से सभी लोगों ने आपको भी बहुत प्रेम दिया Ban na है. ka long yeng ke jong I kata ka badai na po Delhi na po Chhattisgarh ki ai kublai ya pi wei. प्रेज गॉड. Ya ro you try. और जो सुंदरता ये है कि हम सब लोग प्रभु के राज्य में हैं. But ka jing so tunat ka dei kata ka wei ba baro ngi don ken ha kata ka hima ka jong plane. चाहे हम दिल्ली में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, शिलोंग में हो, बट जब हम प्रभु यीशु में हैं और कलीसिया में है, उसकी देह के अंग हैं, तो हम सब लोग एक हैं. Langi don ha po Delhi ne ha po Chhattisgarh ne ha Punjab ne Haryana langi don ha ka no ka jaka han re baro ngi don pat ha ka long yeng ka jong try. तो प्रभु यीशु मसीह का वो दिया हुआ जो सौभाग्य है, जो सुंदरता है, जो कलीसिया है, उसमें होकर हम सब लोग एक होकर और एक भाई बहन होकर, एक पिता की संतान होकर हम उस सौभाग्य को अपने जीवन में हम उसको अनुसार उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. Kani ke ke jing ai ke ba bahar ka jong utrai yang ngilang I wei pi wei ha ka met ka jong Chris ken but I wei pi wei ngi wat compare lang I wan na no ka jaka har ngila ban shem ya u ken. तो हम सब के ऊपर जो प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ है, Bar kata ka jing ai ka jong utrai ka jing im jong I wei pi wei. हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें. Wanam ai ba ke jing ai ka jong utrai kin long le no ai no ha ka jing im jong I. और जो उसका अनुग्रह हुआ है, Bar kata ka jing ai ka ba u ai ngi. और उस अनुग्रह के द्वारा उसने हमारे पापों को क्षमा किया Bar है kata ka jing ai hi ke jong u ken ba ulam map no ya ki pop ki jong I. और हमको उद्धार दिया है. Bar u ai yang I ya ka jing penem. और उस उद्धार पाने के बाद Bar ya ka jing penem hadin bangila yo. एक बात, एक सत्य बात है Kadon ka wei ka kintin ka badai ka kintin ka bashisha. कि अब आप और मैं इस संसार में हैं, परंतु संसार के नहीं हैं. Banga ba na pingi don te hakani ka perthei han ringim long ken jongani ka perthei. After receiving the salvation, we are in this world, we are not of this world. Hadin bangila yo pedang ye ka jing penem ngi don te hakani ka perthei han ringim long jongani ka perthei. और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है Bar kani ka ba kraw ka kabu bangi yo. कि हम कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर हैं, Bangi don tang kindiat por hakani ka perthei. लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बड़ी आशा हमारे पास है Hare namar bangi don how try jisu ngi don kani ka jing kermen. कि हम थोड़े दिनों के इस जीवन के बाद हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ होंगे. Ba hadin jogi kindiat sngi jogi jingim jongi hang ne ngin sa don no shaki bam jukot ken how try jisu. क्योंकि परमेश्वर ने जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 and 27 Haka tin ka jong try haka kitab Genesis ka kren. परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं. Ha kitab Genesis no manang kong khot ba phin reu ba phin yo ka ong bo try ba blay ong tong ni thao yo breu haka jingla srem ka dur jong hi. उस परमेश्वर के महान प्रेम को हम समझें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम सबको अपने स्वरूप और समानता में बनाया. Bangin su thu ya ka jing kraw ka jong blay hadu kata ba ula thao yang hi haka dur jing jingla srem ka jong hi. मैंने कभी प्रभु के वचन में नहीं पढ़ा कि शेर को, घोड़े को, ऊंट को, कैमल को प्रभु ने अपने समानता स्वरूप में बनाया. Habang puli ya ka tin ka jong blay ngam shem la shem ba yo sing yo kulai yo kadani ki shre bala thao haka jingla srem ka dur ka jong blay. परंतु मनुष्य के लिए प्रभु ने कहा कि आओ हम मनुष्यों को अपने समानता, अपने स्वरूप में Hanay बनाएं. na ka bantao breu blay ong tong ni thao yo breu haka jingla srem ka dur jong hi. महानतम प्रेम परमेश्वर का हम देख Kani सकते kani हैं. ka jing eat ka ba kraw ka jong blay. और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके जीवन के But लिए kani ka long kay ka ba kraw ba
nam ta jing im jonga ba jong कि pi आप परमेश्वर का स्वरूप और समानता हैं। ba ma pi bi dei kita ki bala sha thao ha ka jing la stream ka dur ka jong blai hi तो जब आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता हैं, ba ha ba pi ya pi la thao ha ka jing la stream ka dur ka jong blai तो आपका स्वभाव और चरित्र भी प्रभु के जैसा होना आवश्यक है। ai ba kar kom im bat ka jing im ka jong pi ken ya stream ken bat utrai हालेलुया, hallelujah हालेलुया, hallelujah प्रेज गॉड। oh ya ro utrai मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। kwa ban ya thu ya pi bo blai u ye ba ya pi हो सकता है आपने प्रभु से प्रेम ना किया हो। oi la ban long ba pi pat ju ye you try परमेश्वर ने सृष्टि के पहले से ही आप परमेश्वर के दिमाग में, उसके मन में आप थे। shwa bo un sanjor ya ni ka perthai ha ka jing berkat ka jong blai pi la dan lupa लेकिन बहुत बार मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए उसके मन में पहले प्रथम प्राथमिक रूप से परमेश्वर नहीं होता। Andre ubriu pat haba udan ha ni ka perthai ha ka jing mot ka jong pat bun sen jidon you try लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको अपने मन में रखता है, Andre ublai pat man ka por ubo ya pi ha ka jing mot jong क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। namar ba u ye ya pi आपको उसने अपने समानता स्वरूप में बनाया ai है bo la thao ya pi ka jing la stream ka dur jong u hi और आपके लिए उसने एक उद्देश्य को रखा है bat na ka banta ka jong pi udan ni ka jing thmuru ka ba krao और उस उद्देश्य को जानना जरूरी है। ban ngi dei ban tip ya ka ta ka jing thmu और उस बात को इस बात से समझ लें bat lamba ka ta ai bangin su tho कि हम कुछ समय के लिए संसार में हैं, su tho bangin don tang na ka banta kindiat por ha ni ka sla khundo परंतु हम संसार के नहीं हैं। hare ngim dei pat jong ni ka perthai इसलिए एक अलगाव का जीवन जीना बहुत जरूरी dei है। na mar ka tangi dei ban em ka jing em ka ba kerpang गॉस्पेल ऑफ जॉन ha ka gospel jong Yohanes chapter 15 ha ka nong ka ba khat san and verses 18 and 19, ha ka khot ka ba khat pra ba khat khandai वहां पर इस प्रकार लिखा है, hang ni ka ong यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। lada ka perthai ka shon ya pi tip bala shon yang man shwa ya pi And verse 19 says, khot ba khat khandai यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। lada pi la long na ka jong ka perthai ka ta ka perthai kan da I yala ke jong hanrei na ba phim long na ka jong ka perthai hanrei nga ngala jit ya pi na ka jong ka perthai na mar ka ta ken ka ta ka perthai ka shon ya pi तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं और इस बात को पढ़कर आप समझ सकते हैं utrai jisu hang ne u ong lamba bangi pule bangi la ban su tho कि आप यहां पर रहते हो परंतु यहां के नहीं हो, ba pi sa te ha ka ni ka jaka hanrei phim dei pat na ka ni ka jaka और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद hadin ba pilau wan ha ka jingai hau jisu Christ और जैसे ही आप प्रभु पे विश्वास करते ha हैं ka khlmat ba pi wan ha ka jingai yo jisu आपके चारों तरफ कुछ होने लगता है, saudong ba sa khot jong pi ke don ki jingjia आपके अपने परिवार में कुछ होने लगता है, ha ka longing ki longsem ki jong pi ki don ki jingjia आपके रिश्तेदारों में कुछ होने लगता है, Haki bahayeng ki jong pi sedang bandon ke आपकी लोकेलिटी में कुछ होने लगता है, Haki ta ki dong ki snong ke babi bisa don ki jingjia लोग आपको गुस्से की नजर से देखने लगते Ki हैं, breu ki sedang man pet de ki khmat dom ya pi लोग आपके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश Ki करते breu हैं, ki kwa ban men sao ya pi लोग आपके विरुद्ध बुरी बातें, बुरी योजना बनाने की Ki कोशिश breu करते ki हैं, sedang man persya ban kren persya ya pi आपको हानि पहुंचाने की कोशिश Bakumdo करते ma ban हैं। pen mong ya pi उसके कारण को समझें, Ai ba pin su tho ya gane क्योंकि जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, Na mara ka khlemat ba pi ngai hau Jesus Christ जब वास्तविकता से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी और प्रभु ग्रहण किया, Da ka jing tip ke ba shisha pi pidiang ya u ko mutrai unong panem jong pi और उसी दिन से यह बात प्रमाणित हो जाती है But nado kata ka sngi कि आप अब यहाँ के नहीं हो परंतु परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रभु ने आपको अलग किया गया है। Kapni ba pi phim dei sho ki nong song snong jong nang ne hare ublai la pan kerpang ya pi na ka banta jong la di hi वचन कहता है संसार अपनों से तो प्रेम रखता है, ka tin ka jong blai ka ong ba ka perthai ta ka ye jala ki jong तो जब आप विश्वास के जीवन को जीने लगते hare हैं ka khlep ma pi stang man em ka ching em jong ching ye तब आपको सताव सहना पड़ता है, hang ta pi ha ban kendo ye ki ching e आपको विरोध सहना पड़ता ya है, ki kendo ye ki ching le ki ching yang persya आपके अपने लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, Breu ki jong pi ki ba e ki jong pi ki ye no ye pi आपसे बातचीत बंद
बंद करते हैं, Ki pensanga no ya ka ban ya kren bat phi. वचन कहता है Ka tin ka ong. यदि आप संसार के होते La da phi phi dai jong तो ni वो ka आपसे प्रेम करते, Ki kila e ya phi. लेकिन यदि जब आपने प्रभु के साथ कदम बढ़ा दिया Are ka kelep bat phi shem ya ka senjam bat utrai Jisu. और प्रभु ने आपको इस संसार में रखा परंतु संसार का नहीं रखा, Bat utrai ubo ya phi ha ka ni ka perthai hane phim dai jong ni ka perthai. इसलिए सारी विपरीत अवस्था को आपको सामना करना Dai nomor पड़ता kata है। kita ki jing shem jong jing phi ha ban pediang ya kata. यदि आप किसी शराबी के साथ Lada bat unong bu at उसके साथ बैठो phi syong और बोलो कि यार डालो यार, phi ong toy ya thek lang. और दोनों बढ़िया एक एक बार पीते हैं, Bat phi sedang mandi siklat. कोई विरोध नहीं, Umdan balik percaya phi. कोई लड़ाई नहीं, Umdan ke jing ya syok ya dat. कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं बचाएगा। Umdan mono ba mut sniu nam ta jong phi. ओ दे विल बी इन हार्मनी। Kin pindan be ha ka jing sok. बट एक अल्कोहलिक के साथ आप नहीं पीते, But hare bat uta unong di lada phi phim tre ya ka bandi. वो आपको देखेगा Un pe ya phi. ओ ये काम का आदमी नहीं है, Ulong uni ubre bam ler kam. ये हमारे काम का आदमी नहीं है, Uni dai uba don kam mangi. इसको जाने दो। Ai uni un no. हमारी संगति के आदमी को बुलाओ, Khot yu ta balong ko mangi hi. दे विल हेट यू, Kini si ya phi. लेकिन वो अपने संगति वालों को प्यार करेगा। Hare un e ya para nong di kumau di mau. इसी प्रकार संसार में होता है मेरे प्रियो। Kum juru kan ne ka jia kan ka perthai. जब हम परमेश्वर की शिक्षा पर, परमेश्वर की बातों पर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब हम चलने लगते हैं, Habang isdang man ya ha ka jing hikai ba ka jing pen bet jong ka tin ka जब हम jong. परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं, Bat ngibo hakmat do ya ka tin ka jong blai. जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन होता Bat ka है, jingim ka jong ing isdang man ya ka kum ka jing hikai ka jong trai Jisu. तो संसार में जो दूसरी आत्मा काम कर रही है Kabamor kita ki mensim ki balik persyak jong ni ka और उस perthai. दूसरी आत्मा के चलाए जो लोग चलते हैं, Kani ka way pat da ka mensim ka baki briu kita ki ya. वे आपसे नफरत करने Ki लगेंगे, isdang ban isi ya phi. वे आपसे खुश नहीं होंगे। Ki ki num so kemen na ka jingim jong phi. इसलिए मेरे प्रियो, Dai namar kata. अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें, Ai ba ka jingat ka jong phi kan long ka ba yang scam. अपने कन्विक्शन को स्ट्रांग रखें। Ai ka jing pla ka jong phi kan long ka ba yang scam. और जिस प्रभु के साथ आपने चलना शुरू किया Bat है, ban utau trai ba fisdang ya ka ba phin ya. उसमें वास्तविक होकर, Long shisha, उसमें सच्चे होकर, long hok, उसमें समर्पित होकर lang baba IT lot. उसके साथ चलते To रहें। ya phi bat uken. वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, Udai ublay wo bahaken. वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, Unu meno ya वो phi. आपको कभी त्यागेगा नहीं। Unu melendat no ya phi ken. और स्वर्ग के भंडार से Bat lang ba kata ka un pleno ya kita ka jing kam meneng. आपके जीवन की हर घटी को पूरा करेगा। Un pendap ya kita ka jing don kam jong phi वो baro आपकी halang. सुरक्षा बनेगा, Un yada ya phi. वो आपकी सहायता करेगा। Un yarap ru ya phi. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरे Oh, प्रियो, you're right. परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 1 अध्याय, इफिसियन चैप्टर 1 एंड वर्स 4। Hagak tin ka jong belay, hagak stage ki nong episode ka nong gaban nung kong record ka basaw. परमेश्वर का वचन बताता है Hagak tin jong belay ka ong. कि इस सृष्टि की रचना से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। Ba ulat jid yang Yeshua ban persyong nong rem yang kani ka perthai. तो ये वचन इस बारे में हमें समझाता है, Ba kani ka record kapan sungtho yang i. बिफोर द क्रिएशन, Ba shwa ban thao. ये जो भी संसार, जो भी हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उसकी सृष्टि से पहले Ye bangi yo Yeshua ban persyong nong rem yang kani ka perthai ba yo. परमेश्वर ने आपको चुना है। Utra ya phi ulat jid. इसलिए आप इस संसार में हो परंतु संसार के नहीं Dai हो। dabar kata phi don te kani ka perthai hane phim dai te jong kani ka perthai. इसलिए आपको प्रभु यीशु के साथ चलना पड़ेगा, Dai na mga to ya phi bar utrai Jisu. और जब उसको आपने चुन लिया है तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, Apa pila jid ya u phi ban ko nguru ya ka jihikai ka jong. और अपने बुलाए जाने और चुने जाने के महत्व को समझना Pat pihak पड़ेगा। bersutu belai pat ulat jid pat yang a. प्रेज द लॉर्ड, Oh ya roh itra. हालेलुया। Haleluya. ऐसे ही मजाक में जीवन नहीं चलेगा। Pimla ban supenlut por ke jong phi hakijing berngia sudah. यू कैनॉट ब्लफ गॉड। Pimla ban syukur you belai. हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। Pimla ban syukur you belai. मनुष्य अपने आप ही मूर्ख बनता है। Beriu dalam di sak syukur no. परमेश्वर सब कुछ जानता है, Ublai utip lut.
वो आपके विचारों को जानता है, Usutho ye ke jing mo je prakhat jong वो pi. आपकी सोच को जानता है, Usutho ye ke ba pi prakhat. वो आप क्या बोलना चाह रहे हो वो उसको भी जानता है, Usutho ye ke ba pi la mot ban kren ye ka taru tem. वो अगले मोमेंट आप क्या सोचोगे उसको भी जानता So है। ke ai pat bin prakhat ha ka wei pat ka por ye ka taru la tem. परमेश्वर सब कुछ जानता है, Blai utep lo iki ke baro. इसलिए आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना Dei सकते। namar kata phimla ban sukor ya हम umai. अपने आप को धर्मी कहकर Lamba bangi kam ye la de kum ki riu hok. अधार्मिकता में नहीं जी सकते। Ngimla ban empat bat ka pop ken. हम आप अपने आप को होली बोलकर Lamba bangi yong ye la de bangi long khoi. आप पवित्रता में नहीं रह Ngimla सकते। ban empat ha ka jing embam khoi. हम बोल के कि हम चर्च के कलीसिया के लोग हैं Ngi ong bangi de ki riu de khot jong ka balang. और चर्च के बाद जाकर संसारिक जीवन को नहीं जी Ada सकते। shabar jong ka balang pat ngimla ban em ke jing em jong ka perthai. आपको समझना पड़ेगा, Bi ha bar sutho. you are in this world Babi daw na ka ni ka but perthai. you are not of this Ada world। phimdai pat jong ni ka आप perthai. इस संसार के नहीं हैं, Phimdai jong ni ka perthai. you belong to Jesus। Bi bidai jong Jesus. आप प्रभु यीशु के हैं, Bi bidai jong Jesus. आप परमेश्वर की संतान हैं, Bidai khot, bidai ki khon ki jong आप trai. परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप हैं। Bidai kita ki jing thawa ka jing la stream ki jong trai. इसलिए मेरे प्रियो, Dei namar kata ko ki ba e jong a. हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, Ngidon kam ya ka ban puli ya ka उसको sil. समझना, Ban ban sutho. उसके भेद को जानना, Ban sutho ya ki jing pan pau jong ka. उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना Ban sutho ya ki khot. और उसको अपने जीवन में अमल करना Ban बहुत kunjor जरूरी है। ban ban trai kam ya ka ta ha ka jing em jong la de ke. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, जब आप इस संसार में रहते हैं, Ko ki ba e ki jong a ki ba sa agane ka perthai. we need some power, हमें कुछ शक्ति की जरूरत है। Ngidon kam ya ka bor ken. हम कमजोरी में नहीं रह सकते। Ngimla ban em ha ka jing talot. We need some power, Ngidon kam ya ka bor. हमें कुछ बल चाहिए, शक्ति चाहिए। Ngidon kam ya ka bor ken. और जब एक विश्वासी संसार में रह रहा है Baru bangai ha ba usa agane ka perthai. तो उस विश्वासी के लिए Bat na ka banta jong tau bangai. परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, Ublay ubade ublay jong ka benang. वो स्वर्ग से अपने हमें प्रयोजन देता है और हमें बल देता है। Na benang u ayangi ya kata ka bor ken. मैं और आप, वी नीड सो मच ऑफ हेल्प, हमें बहुत सारी सहायता की जरूरत Ngidon है। kam ki jing yarap jong ki ba bon ken. कई बार जीवन लगता है, जीवन में निराशा आती है, Bon sen ha ka jing em ngisngo kawan kata ka jing do jing kerman. कई बार जीवन में डिसअपॉइंटमेंट आती है, Kawan kata ka por jong ka jing susi. कई बार जीवन में हमको धोखा मिलता है, Ngi sha thok sha shukor ha ka jing em. कई बार हमारे बहुत आंसू आ रहे हैं, Bon sen kawan ka jing yamak. कई बार हमें दिखता है हर दरवाजा बंद हो गया है। Teng yo i ki jing khang baro la khang nam ta jongi. हमें सहायता की जरूरत है, Ngidon kam ya ka jing yarap. कोई हमारी सहायता करे। Ba andon ba yarap yangi. और जबकि हम परमेश्वर के लोग हैं, Habang ingi dei ki khon ki jong trai. जबकि हम उसकी समानता स्वरूप हैं, Hey ba yangi la thaw ka jing la stream ki jong uhi. तो स्वर्ग से परमेश्वर हमें सहायता देता Na है। benang ken u blay u yarap yangi. इन एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 Haga kam ki apostle no manengkong dapat ba pra. परमेश्वर के वचन में लिखा है, Haga tin ka jong trai ka ong. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, Baba umasim ba khoj unwan hame. जब तुम बल प्राप्त करोगे, सामर्थ से भर जाओगे। Haba miyo diang ya kata ka bor. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो Hallelujah. आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके संसार में जो जीवन जी रहे हैं उसके लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया Dei है। na makata ya ka jingim ka ba PPM ken u blay u ay umasim ba khoj ken ban yarap ya pi. आपको पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है। Pidon kam ban khot ban pan umasim ba khoj. परमेश्वर का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा आपकी सहायता करेगा, Umasim ba khoj umasim jong u jisu un yarap ya pi. आपको बल देगा, Un ay bor ya pi. आपको यस कहना सिखाएगा, Unang ban hikai pi ban ong ho. आपको नो कहना भी Un सिखाएगा, hikai ro ban ong em ya pi. आपको सीधा चलना सिखाएगा। Un hikai ya pi kum na ban yat bet. परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं छोड़ा, Ublay umday bala su ino ya pi kum. परमेश्वर ने आपकी सहायता का प्रयोजन किया है, Dei na makata ula play lupa ya kata ka linti ba kum na ban yarap ya pi. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, Namar ba u e ya pi. इसलिए वो आपके लिए सब कुछ उसने तैयार किया है। Dei naman kata ula na pan kre lupa ki ikay baro nam ta jong pi. मेरे प्रियो, इस संसार के जीवन में Ko ki ba it ke jonga ha ka linti ya jongi jonga ni ka perthai. कई बार हमारी युद्ध की स्थिति रहती है, Bon sen ngidon ba hapaneng jonga thama.
कई बार हम ऐसे रहते हैं कि जीवन में एक लड़ाई है Kapag iyo ibig kadon may kita ka jing show ya dat hak ta ka jing ke और उसको कैसे लड़ें? kumno bang ini show यदि आप संसारिक हैं lada pi dei brio jong तो perthai आप वेपन्स और अस्त्र शस्त्र से लड़ेंगे, pin penar kam ne kita ki ikhtiar jong ka ne perthai लेकिन यद्यपि आप यहाँ के संसारिक नहीं हैं lada pim dei pat dong song snong jong ne ka perthai तो परमेश्वर ने आपको अपने हथियार दिए हैं. hare utrai u ai pat dia pi la ki jong ki atiar ken प्रेज गॉड. oh ya roi और utrai जो परमेश्वर के हथियार हैं, ke kita ki atiar ki jong mlai जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं lada ngila ban yo I ya kata na ka tin ka jong Ephesians utrai chapter 6 haga stage ki nong episode nong ka ben from rio verses 10 to 18, naru ka khot ka ba sipaw ru khat pra वहां पे जब हम देखते हैं वर्स 12 से, habang ipet ni ru ka khot ka ba khat ar क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. Nabagi jingale jongi kamlong ya ka snam ba ka do hamra ya ka hima ya ki bor ya ki dong sanshar perthai jongane ka jingdong ya ki jingbaman ba kinjaman sim haki jaka baneng And verse 13 says, ba ka khot ka ba khalai gong इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो nabakumta to pin sim halade ya ki कि jingke ngatiaru तुम बुरे दिन में सामना कर सको ba phila banyeng yele hakata ka sngi ka basnew और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. ba hakabala dep ya ki baro ba binyang scam तो पौलुस बता रहा है hani apostol paul wong कि संसार के हथियार नहीं, om kita ki atiar jong ka perthai बंदूक तोप मिसाइल ये हथियार नहीं, ki suloi ki top lan ki wei ki missile umdai kita क्योंकि आप यहाँ के नहीं हो. nabar ba bibimdai na You belongs to heaven. bibidai jong ka baneng You belongs to Jesus. bibidai jong Jesu तो आपकी लड़ाई के लिए na ka banta ka jing yale ka jong pi आपके पास bibi happy परमेश्वर ने अपने हथियार दिए हैं. u blay u ai la ka jong ki atiar लेकिन परेशानी कब आती है? hanrei ka jing kulmar jing mut ka dei ne जब हम लोग अपने हथियारों को इकट्ठा करने लगते हैं. habang isdang ban lum ke nyala ki jong ki atiar किसी ने कुछ बोला, हम उसको और 1 घंटा बोलने लगते हैं. kidon mono bakren nya pi isdang ban kren shikenta persya iki संसार कहता है कोई पत्थर मारे तो ईंट मारे तो तुम पत्थर मारो. kaya haga perthai ong la don mono bakawang nya pi da mau wet pi simbe da u mau thop bat kawang संसार कहता है उसने तेरी चुगली करी, वो कहती है अब मैं जाके उसकी चुगली करूंगा. haga perthai ka ong te ulor ni me khindiat me lor ni khambon ya u उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं जिंदगी भर उसको धोखा दूंगा. te usat kala yang ngarong an sek sukor ya u उसने मेरा घर खराब किया, मैं उसके खानदान को खराब कर दूंगा. ula persniu ka long yang jongangan pen jot lut dia ki bahayeng ki bahasa और मसीह लोग संसार के हथियार का इस्तेमाल करके अपने बदला लेने की कोशिश Bat करते ki हैं. breu ki jong utrai ki sedang ban penlum lang da ki atiar jong ne ka perthai ban yele ken यदि आप ऐसा करोगे तो हारोगे. lada phi le kum ta te pinlong ki basha rem no यदि आप संसार की सहायता लोगे तो आप विजयी नहीं हो lada सकते, phi sim ya ka jing rap jong ne ka perthai pinum la ban long ki nong job क्योंकि आप विजेता यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं. Bila ban long nong job de tang lada phi shong baru क्योंकि Jesu आपके जीवन में प्रभु यीशु रहता है, lada Jesu sa ha ka jingem ka jong क्योंकि pi आपके लिए उसने अपना आत्मा सहायक के रूप में दिया है. baula ai no la jong men sim man long jing rap ya pi इसलिए पौलुस कहता है इफिसुस की कलीसिया को, dei na mga tao Paul wong hang ne po kabalang Ephesus वर्स 14, ha ka khot ba khat sao इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर to pin pan po ya la ka singkai da ka jing shisha और धार्मिकता की झिलम पहनकर ba pin phong juti ka jing la kloy jong ka gospel और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर ba pin shim ya ka jing la kloy jong ka gospel और इन सब के साथ ba lamba ka ne विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो. ba pin shim ya ka sti jong ka jing और क्या कहता है? ba kai gong जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को बुझा सको. ba pila ban pelip no you so mo ba beding प्रेज गॉड. oh ya roi और tra कहता है उद्धार का टोप pin shim ro ya ka jing da और khre jong आत्मा ka की jing pedang तलवार ba kata ka white lam jong जो mesim परमेश्वर का वचन है, ka ba dei ka tin ka jong blai इसे ले लो to shimpi और हर समय हर प्रकार से ba ban ka por आत्मा में प्रार्थना to pin ye don ha ka jing duai और विनती करते रहो ba ye karpa और इसीलिए जागते रहो dei na mar kata to de ye sumar sa pang kata कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. ba pinang ye minot ha kata ka jing karpa baro na ka banta ki ru khoi baro तो मेरे प्रियो
यदि आप इस बात को स्मरण रखते हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप पर समानता है, la da pi su thu ya ka ne ka benta ba phi pi dei ha ka jing la stream ka dor ka jong blai यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप इस संसार के नहीं हैं, la da pi ngai ba pi phim dei jong ne ka perthai यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि सारी सृष्टि की रचना से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है, pi ngai ba shwa ba blai thau ki ke baro ula da jet lu pa ya phi तो आपके रोज के जीवन में, ba ka jingem ka jong pi ka ba man ka sngi आपके जीवन की हर चुनौतियों में, ha ki ta ka jing shem jong ka jingem jong pi ka ba man ka sngi आपके हर चैलेंज फेस करने में, ha ki ta ka jing shem jong ka jing le आपकी हर एक विपरीत अवस्थाओं में wat apadain ki ta ka jing le ba persya ya phi संसार के हथियारों का इस्तेमाल ना करें। wat um pen kam ya ki atiar jong ne ka perthai यदि आप अपने जीवन में विजय को देखना चाहते la da हैं, pi kwa ben yo i ya ka jing job ha ka jingem jong यदि pi आप अपने जीवन में सफलता को देखना pi चाहते kwa हैं, ben yo i ya ka ta ka jing job तो- ba ka jing kiu ha ka तो jingem jong pi परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें, shimno ya ki atiar ki jong blai baro और dia जब इन अधिकारों का आप अपने आप इसको बांध लोगे, bala da pi shem ya kai bu pol ukren ha ne ka तो jaka आप प्रभु की नजर में एक आत्मिक व्यक्ति नजर आओगे। bara khmat ka jong utra on yo i ya pi ubriu ba kenjaman sim आप परमेश्वर पे निर्भर एक व्यक्ति दिखाई दोगे, on yo i ba pi long ubriu ba shanya lot hau trai और आपका युद्ध आपका परमेश्वर लड़ेगा। bat ya ka thma ka jong pi ublai un ya le ke हालेलुया, hallelujah हमारा परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। ublai jong i bangingi shakri ublai ba le thma nam da jong लेकिन संसार के हथियार उठाए hare la da pi ship pa ka atiar jong per thai तो परमेश्वर आराम से बैठ जाएगा। bar hang ta ublai tu su shong khop no यदि यदि मेरे दो बेटे हैं, i pastor idon armor ki khun अभी sim छोटे हैं, ki kirang khamren अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती है, bala da kadon kadon ka thma अगर वही अपने हथियार उठाएंगे, la da ki ra de ki atiar la jong मुझे लगेगा कि इनको मेरे पे भरोसा नहीं है। i pastor in sngo ba kini ki khun im shania e i They should come to me ki dei banwan ha i कि पापा we need help, kinang pa ngidon kami ka chiyarap और जब वो मेरे पास आएंगे bala ba iwan ha i मैं उनका युद्ध लड़ूंगा। mai i nyale ka thma jong ki हमारा परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर ublai jong Israel इजराइल की प्रजा के लिए nagabanta ki benriu jong Israel कोई मनुष्य राजा नहीं था, umdan no us im ha ka to ka por बिना हथियारों के परमेश्वर युद्ध को जिताता था। khalam ka no ka atiar ublai upan job ya ka thma परमेश्वर कहता था, वो कहता था तुम खड़े हो जाओ और तुम कल विजय को देखोगे, uang to yang ma bi la shai pin yo i ya ka jing job तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। pim dan kam ma bi bin yale क्यों? उससे पहले, उस युद्ध से पहले क्या तुम नम्र होकर तुम मुझे पुकारो, shwa jong ka thma me su pen rit yale de khot yanga और परमेश्वर अपने लोगों का युद्ध लड़ता था। baru ublai u yale ya ka thma jong ki briu la jong लेकिन मनुष्य का दिमाग क्या होता है? har ek jabing ka jong briu सबके पास राजा है, मनुष्य राजा है, habaro ki hima ki don la ki jong ki sim हमें भी राजा चाहिए, ngiru ki don kam हमें भी राजा चाहिए, Ngiru idon हमारा kam भी राजा हो। ngiru ngin yo sim ken परमेश्वर निराश होता है। ublai la so si आपके जीवन में मेरे प्रियो, ha ka jing em jong piro ko ki आप bai बहुत सारी समस्या से जूझ रहे hiro होंगे। trai pi ya lamba ki ba bon ek ki jing आपके जीवन में युद्ध की स्थिति बनी होगी, yo i be ka don be ka jing yale ka thma ka jing हस्बैंड वाइफ के बीच में, hapreng utunga ba ka tanga बच्चों माँ बापों के बीच में, hapreng me ki pa ba ki khon अपने परिवार के लोगों के बीच hapreng में, ki bhai ki bhasam आपके ऑफिस में आपके साथ युद्ध की स्थिति होगी। ki jaka trai ki jong pi don ka ka thma ba आपका समाज हो सकता है आपको स्वीकार ना कर रहा हो, la banong ka imlang ka salang ka jong pi kam pniang ye phi ऐसी सारी चुनौतियों का सामना आप कर रहे होंगे, yakum kita ki jing ye shem pi kendo ba लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है hare ka tin jong blai kong चूंकि हम यहाँ के नहीं हैं, baging im dai nang ne हम परमेश्वर के साथ बिलोंग करते ngi हैं, dai ki jong trai और ke परमेश्वर ने सृष्टि से पहले हमें चुना है, baswa ban pasong nong rem yang ne ka और perteng हमको युद्ध के हथियार भी दिए हैं। baru ai ru yang ki atiar jong हम ba उस हथियारों का इस्तेमाल करें ai ingin pendon kami kini ki atiar और अपने जीवन की परिस्थिति में विजेता बन ban जाएं, ha ka jing em jong ai bangin yo ai ka jing और jong ke सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलने पाए। baro ka buram mo unyo lot utrai jisu हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Oh, पहला yeah, right, 1 John chapter 4 and verse 4, ha ka ban kong yo anes ka nong ka basaw de khot ka basaw वहां पर वचन में लिखा है, hang ne ka tin ka jong trai ka ong हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, ma pi pilong na ublay और तुमने उस पर जय पाई है, ko khon hap ta pila job thiao जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है।
Ya kita naba ulong uba kam krau uba happy banya uba haga perthai. When you receive Jesus in your life, Haba bibi pediang yu जब Jisu. आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, Haba bibi pediang yu Jisu aga jingem lagi. जब आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया, Haba biyo ya aga jingka arsin. अपने पापों को अंगीकार कर कर पश्चाताप कर कर आपने प्रभु से उद्धार मांग लिया, Lama babi pla babi pan map ya aga pop ke jom bibi yo ya aga jing penem. और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया। Baru Jisu uwan aga jingem jom pi. हालेलुया, Haleluya. हालेलुया। Haleluya. और जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आ गया, Bar haba utrai Jisu uwan aga jingem jom तो pi. संसार में बहुत समस्याएं हैं, Hoi haga perthai bon palat ki jinge. मनुष्य जीवन में बहुत चैलेंजेस Haga हैं, jingem breu sisa ka dan bon palat ki jinge. हमारे सामने बहुत क्लेश है, दुख है, परेशानियां हैं। Haga jingem ke jongi siya bon ke jing susi ke jing penia kendo. कई बार हम बीमार पड़ते हैं, रोगी होते हैं, Habang ipang ikalalong nong pang. कई बार आर्थिक संकट में जाते हैं, Tagtangi kerdo no haka yo ka kat. सब प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं। Bon teli ki jinge ngi ya kendo ke. कई बार समस्या पहाड़ जैसी दिखती है, Tagtangi yo iba ka jinge lalong ka lomba. लेकिन यूहन्ना कहता है, Hanre hang ne yo ane suang. जो तुम्हारे अंदर है Uwe uta ubadan hapo jong वह pi. उससे बड़ा है जो संसार में है। Ham khraban uta ubadan ne ka perthai. हालेलुया, Haleluya. हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो इस बात पे भरोसा करें, Ko ki breu ki jonga to nge hayang ne ka ktien. संसार में बहुत बिलियंस ऑफ पीपल दे बिलीव, Hak perthai ki don ki ker ki spa kror ki breu ki nge. लाखों लाखों लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा इंसान था, Daki laki breu ki nge. Oh try Jisu de breu babha. वो प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा देवता बनकर आया, Oh ulalong sisa uta unong penemu babha. बहुत अच्छे काम किए, Ulale ki kam ki babha. लेकिन उसको प्रभु नहीं मान पा रहे। Hanrei kimla pat ban pediang ya u kum utrai. लेकिन जितनों ने उसको अपने जीवन का प्रभु और स्वामी मान लिया है, Hanrei ya kitu ken ki bala pediang ya u pat kum utrai baru nong penem jongki. हालेलुया, Haleluya. उनके जीवन में उसने सौभाग्य दे दी हैं, Hake jingem jongki u ai ya kene. उनको प्रभु विजेता के रूप में देखना चाहता है, Utrai u pet ya ki kum ki nong job ken. उनके लिए हथियार दे दिए हैं, Ya nakamenta jongki u ai ki atiar. उनके लिए प्रोविजन कर दिया है, Nakamenta jongki u pendap. उनके लिए वो खुद उपस्थित रहकर उनकी सहायता करता है। Nakamenta jongki dala dihi uwan man yarap ya ki. प्रेज द लॉर्ड। Oh ya roi utrai. इसलिए उसके हथियारों का इस्तेमाल करें, Dei nama kata to penan kami ki atiar ki jong u. और हम हमेशा याद रखें जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में Ken है। mau ya kene ke kentien bo ta bran hapo jongki u kam krau ken ta bran ban u ta bran ne ka. हालेलुया। Haleluya. So you are more stronger than the world। Dei nama kata pilong ki ba kham khlain bor ban आप ne ka. संसार में बड़े बड़े ताकतवर लोगों से भी आप ताकतवर हैं, Bani gitu ki breu ki ba khlain jong ne ka perthai ru क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, Namar utrai Jisu udan hapo jong pi. क्योंकि उसका आत्मा आपके साथ है, Namar kami sim ke jong udan bat pi. क्योंकि उसकी अगुवाई आपके जीवन में है, Namar karon ke jingel lam ke jong u ha ke jingem क्योंकि jong वो pi. अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए रखवाली के लिए आज्ञा देता Namar है। wai tino ela ki jong ki angel ken ben ya da ya pi. आप कभी नहीं हारोगे, Bi binum ram la no. आप विजेता प्रभु के साथ विजेता हो जाओगे। Namar baru ta utrai u ba job pi pi kala long unong job. हालेलुया, Haleluya. प्रेज गॉड, Oh ya roi प्रभु के utrai. नाम की महिमा हो। Oh ini ai ke buram ke kerteng ke jong We u. are not of this world। Ngim dei jong ne ka perthai. जब हम यहाँ के नहीं हैं, Ladang ngim dei pat jong ne ka perthai. there is a big challenge। Kadang kadang ke ai pat ke jing हम यहाँ के नहीं, how many you believe that from the word of God कि हम यहाँ के नहीं हैं? Kadang wan na pi pi nget na ka tien jong belai pa phim dei ki nong song snong jong ne ka perthai. हालेलुया। Haleluya. But there is a big challenge। Hara kay kendo par ki jinge ka ba khrao. जब हम यहाँ के नहीं हैं, Abang ngim dei ba na siya ni. लेकिन बहुत सारे लोग संसार से बहुत प्रेम करते Hara हैं। bon ba ki breu ki eat bahaya ka perthai. They love world। Ki eat palat yang ne ka perthai. वो तो चर्च का लाइट तो बहुत धीमा था, बाहर तो लाइट, मॉल में जाएंगे लाइट ही लाइट दिखता है। Oh ha ka hapo yang mani ta kalait hapo kalong red ba. Na de lek ki mall ta ni ki light sudah. चर्च का साउंड सिस्टम तो इतना अच्छा नहीं था, हम वहां स्टेडियम में वहां कॉन्सर्ट था वहां गए, वहां पर बहुत अच्छा सिस्टम था। Ka sound system hapo yang mani ta kam da sutunat angan lek ki ki concert jata. Oh ka sound system ka best palat. और दुख की बात, Sustu ham so si lei बिलीवर्स bagi bangai. जिनमें यीशु मसीह है, Ya hakita bau Jisu dan जिन्होंने यीशु को अपना लिया है, ki bala pediang yu Jisu. they follow celebrities। Ki bot ya kita ki riu pau jong ka ne ka perthai gan.
They always try to copy celebrities. Ki kwa ban pertubut ya kita ki celebrity nane ya ki riu crowd jong dengan perthai. प्रभु का वचन बताता है कि आप लोग यहाँ के नहीं हो. Tin jong blai ka ong bapim dai nang ne perthai. परमेश्वर ने आपके लिए स्थान तैयार करके रखा हुआ है. Blai ula da bolu pai bi ka jaka shong. और any moment, any time Jesus can come. Jesus can take the church. Kalau ka por bu trai jisu ula banwan ban shimno la ka jong ka balang. किसी भी समय प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उठा सकता है. Kalau ka por utrai jisu ra no ya la ka jong ka balang. वही जाएंगे जो तैयार होंगे. Kin lai tang kita ke ki bla da pen khre. जो आपके जीवन में तैयारी में पाए जाएंगे. Kita la da pen khre lupa ka jingim ka bakin jaman वो sin. जहां भी होंगे प्रभु उनको उठा लेगा. Kalau no ka jakaru bakin dan utrai unra no. लेकिन चैलेंज, Hanrei ka jinge kendo jong ka jinge. we follow celebrities, Ngi budde ni kita kiri crowd jong ka perthai. we follow magazines. Ngi page apo ki magazine. मेरे प्रियो, Ko ki ba eight jong ha. whatever suits you, जो भी आपको सूट करता है, Ka ba biang na ka banta jong pi. आपका हेयर स्टाइल, आपका कॉस्ट्यूम, आपका ड्रेस, कीप इट. Ya kata ka snyu jong pi kumno pi pen bet ya kata ka riam ka jong pi bo ya kata. Keep it in joy. But lek keman ha kata. But don't copy non-believer. Hanrei wat pertubut pat ya ki bam ngai. Don't copy sinners. Wanu pertubut ya ki badang em ha ka pop. किसी पापी को अनुकरण करने की जरूरत नहीं है. Hindan ka man pertubut you no bri ba pop. हम लोग हमेशा के लिए संसार में नहीं Kamar रहेंगे. sirta nginum dan ha ni ka perthai. हम लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ होंगे. Ngin dan ha panang baru trai Jesu. यहाँ पे दुख है, रोना है, संकट है, क्लेश है. वहां पर हम बिल्कुल महिमा में होंगे. Hang ni don ka jing susi ka jing kerdo ka jing tuna. Hanrei hang te kan don be ha ka buram. और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है. Ban na ka banta jong i utrai Jesu udai utaw nong lam khmat jong. और विश्वासियों के लिए जैसा उसका स्वभाव था, हमारा स्वभाव और चरित्र और चाल चलन भी वैसा ही होना Ban na ka जरूरी है. banta jong i ki bangai kumba utrai Jesu la long ai ngin pertubut ya u bangiru ngin long kumau. Praise the Lord. Oh ya roi utrai. Hallelujah. Hallelujah. This is my style. I don't copy. Nganget ngam dan kam bangan translate dia kata. In dan kam man pertubut you know. This is pastor's style. Kan dia style jong ah. No copy. Kam dan kam man copy. Many people say wig लगा ले. Don mo deng no usnyo ba. Mo ba sayo. Big technology. Da kata ka da kitu ki vic deng no da kata. If you want, if you feel, you can do. No Problem. problem. Bi kwa ban deng ya kata deng blayu. But I don't copy. Hanrei i pastor in pertubut. एक बार एक व्यक्ति आया. Don't way brave by one. मैं बोला भाई आप सलमान खान जैसे लगते हो. Bari tai pi kedur jong pi ilong kum Salman Khan. मैंने, Please shut your mouth. Bari yong sngap jar. मेरी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से मत करो. Wat penia seriem ya ka jingem jonga bat kita ki breo. मैंने ये भी नहीं बोला thank you. I klam ong ro khoblek sibun. I don't want. Namar im kwa. प्रभु ने मुझे यूनिक बनाया है. Ublay ula thau kerpang ye. You all are unique in the sight of God. Pi baro pi long ki ba kerpang ha ublay. आपके जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है. Kum ma pi dan su da way pat ha ka ne. आपकी सुंदरता को बनाने वाला परमेश्वर है. Ya ka jing ba breu ke jong pi bala thau de ublay. आपके रंग, आपके बाल, आपको बनाने वाला प्रभु है. Ya ka rong ka rup ka dur ka jong pi bat kum juru ru ya ka jing long ka jong pi de ublay bala thau. तो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना एक स्टाइल रख सकते हैं. Dei namar kata da ka ba pis ko tunat da kum ta pila ban riam. लेकिन don't follow sin. पाप का अनुकरण ना करें. Hanrei wanum buat ya ka pop ken. दुष्टता का अनुकरण ना करें. Wanum pertubut ya ka basnil jong ne perthai. संसार की कॉपी ना करें. Wanum pertubut berkening ka perthai. आपके बोल, आपके स्पीच के लिए, Lamba ka jing kren ka jong pi. आपके पहनने ओढ़ने के लिए, Ha ka riam ka rup ka jong pi. आपके खाने पीने के Ha लिए, ka bam ka di ka jong pi. आप पति पत्नी के रिश्ते के Ha ka jing लिए, ide shikurim jong pi. माता पिता बाल बच्चों के रिश्ते के Ha ka jing लिए, ide kikme kikpa bar kikon. Ha आपके सामाजिक रिश्ते के ka लिए, jing ide ka imlang ka salang. आपके ऑफिस के कार्य क्षेत्र के लिए, Ha ka jaga chatrai ka jong pi. कलेसिया में कैसे रहना Ha है, ka balang kum na ni bandang. संसार में कैसे रहना Kum है, na na ka perthai. और भी जो भी आप जोड़ सकते हैं, Bar sa kiwe pila ban सब penya. बातों के बारे में परमेश्वर का वचन व्याख्या करता है. Sa kiwe pila ban penya snow ban da ka banta kita. परमेश्वर का tin jong blai वचन, ka hikai yang i. परमेश्वर का वचन इंस्ट्रक्शंस देता है. Ka tin ka jong blai ka hikai yang i. आप परमेश्वर का वचन पढ़ें. To
Tapi I ingin pulih ke tin ke jong belai. प्रभु यीशु को फॉलो करें I ingin pertubuh di utrai Yesus. और इस संसार में विजेता जीवन को जिए, Bat ingin em ya ke jingem jong ke jing job. हारा हुआ जीवन नहीं, Om ke jingem jong ke jing ram. विजयी जीवन प्रभु में जिए. Hara ke jingem jong ke jing job. Don't love the world. Wanum ya ke pertai. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड. प्रभु के वचन Oh में ya लिखा roi है, try. Ke tin ke utrai ke ong. 1 John Hara Stephen ng kong Yohanes. chapter 2 Haka nong ke ba ar. verses 15 to 17. Haka dekat ke ba khat san hadu ke ba khat nyo. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. Pi wan ya ke pertai lam ne ya kita ki ru ki ba kita ke pertai. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है Lada unu ru ya ke pertai. तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है. Kata ke jing ukpa kam dan shu hau. हालेलुया. Hallelujah. जो कोई संसार से प्रेम रखता है Lada unu ru ya ke pertai. उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है. Kata ke jing ukpa kam dan shu hau. Examine your life tonight. Ai bangini yet binya ila ke jong ke jingem. हम अपने अपने जीवन को जांचें इस समय. Ai ngini yet ila ke jong ke jingem. Do we love the world Hatong ya ke pertai. or do we love the Lord? Nengi ya utrai. क्या हमारा ज्यादा ध्यान संसार से प्रेम करने में है Hato ka jing perkhat ke jungi ka khambon ya ka ban ya ni ka pertai. या हम अपने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए मेहनत करते हैं? Ne ban ya utrai ke ngitrai minot ya kata. हालेलुया. Hallelujah. और परमेश्वर से प्रेम करना, Bare ka jing ya utrai. जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, Kumba utrai Jisu wa. if you love me, Dara pi ya nga. obey my commands. Kong ho ya ki hukum jonga. So simple. Kalau nga basuk ba. Not 2 months of chantings. No. If you love me, Kamdan ki kantin ki babon. Obey my commands. Ora pi ya nga wang to sumari ki hukum the jonga. living word of God is the command of God. Kane ka tin ka ba em ka de ka hukum ka jong utrai. परमेश्वर का वचन is an instruction for us. Ba kane ka tin ka jong belai ka de ka jing borenti jing ya bet jong jing em jongi. परमेश्वर का वचन हमारे लिए गाइड है. Kane ka de kata ka yit kmi ka jongi kumna bangini man ya. हालेलुया. Hallelujah. If you love God, Lada pi yo belai. you must obey the commandments. Pi de ban kongo iki hukum. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते Lada हैं, pi yo utrai. संसार से प्रेम नहीं करना. Pim de ban ya kane ka pertai. परंतु हम संसार में रहते हैं, Hot nging sa kane ka pertai. तो संसार में रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. Hot mang isa kane ka pertai. Ka e ka kam tangi haban le. उसके लिए आपको कलीसिया में रहना पड़ेगा. Ka bamot ngi haban don ha ka balang. उसके लिए लगातार परमेश्वर का वचन सुनना पड़ेगा. Nang ta ka tangi de ban sngap barabor ya ka tin ka jong belai. कैसा वचन? Kum ka no ka kubor. करेक्शन वाला वचन. Ka kubor ka bapan bet yangi. क्योंकि जितना प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, Kat ba ka jingwan ka jong utrai ka lahajan. लोगों को सही शिक्षा सुनने का मन नहीं करेगा. Ki brio kim na kwa ban sa skor ya ka tin ka basisha. जैसे ही सही शिक्षा सुनाई गई, Ha ka khlub mat ba yo sngow ya ka jing kai ka basisha. वे लोग अपनी सुविधा के अनुसार से अपने अपने लिए प्रचारक चुन लेंगे और निकल जाएंगे. But kita ki brio dala de hi kin jet no ela ki jongki no hikai bar ki be hikai puruska makin ya no hadin jongki. और जो ऐसे निकलेगा, But kum kita ki brio ki bami और प्रभु यीशु मसीह आ रहा है baru Jisu rangwan अपने लोगों को ले जाने के लिए, na bentai la ki jong ban shim ban rong no. जो सही शिक्षा ना सुनने के लिए निकल जाएगा, Kitu ki brio bakim kwa ban sngap ki hikai ka वो basisha. हमेशा के लिए ही रह जाएगा. Kita ki brio dah hashar ki bam cukut ki sa asane. मेक चॉइस. Jet ma phi. आज हम अपना चुनाव कर लें. Ai hakane ka sing in jet. प्रेज द लॉर्ड. Ya roi try. परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ है. Kaktin ka jong blay nam ta jongi ki ka dailut baro. एक बार मैं अपने ससुराल में गया, Si sien habai ilai chaka yeng kya kurim. वहां पर एक शादी थी Kadon kata ka jing tho. और मैं आराम से एक सोफे पे बैठा था. Idang shong hakaway ka sofa. आई वॉज वॉचिंग एवरीबडी. Idang pet ya baro. सबको देख रहा था Idang pet ya baro. और सब लोग बहुत न्यू नया नया ड्रेस, एक्सपेंसिव ड्रेस, ज्वेलरी, टाई, सब बढ़िया नया जूता, सब अच्छा अच्छा वस्त्र और भी जो भी चीज सब पहनकर आ रहे थे. Ba kita ki brio ki la riam da ki jing riam ki ba thamai ki ba itnat ki jing deng kum ta ter baro ki wan. और सब अच्छा ड्रेस, नया डिजाइनर ड्रेस सब पहनकर आ रहे थे, लेकिन शीशे के पास जाकर देख रहे थे. Baro kita ki la riam da kita ki riam ki ba thamai ki ba la design ba kita ki riam ba ki wan ba ki yang pa rahmat so kiyet. मैं आराम से देख रहा था. Bari pastor idak pet ba. मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. Namdai pastor ban riam simpor. अगर कॉम नहीं भी है तो मेरा हो जाता है. La dam dar snar ro ka biang yi.
मैं तो ज्यादा कुछ लगाता भी नहीं हूँ. Bar bon ke im juta hero. मेरे शादी के टाइम में भी मैं तो मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लगाया. I chem na kong priang ba mat ita. Kasi tho jong i. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं लगाना, Kamut ba ma phi nai ta. लगा सकते हो, Phi la ban ta. बट डोंट कॉपी सेलिब्रिटीज. Han rewat perthu bot pat तो ye kiru. उस विवाह के दिन में सब लोग बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव ब्रांडेड सब कुछ पहन के आकर फिर शीशे के सामने. Kita ki brio kita kasi tho kila phong na ki chan balong branded ban ki wan yang pat khmat kayen. तो मैं उनसे पूछा, Pad ikli. डोंट यू हैव अ कॉन्फिडेंस? Hato phim don ke jing tikna ya la dia. आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इतना बढ़िया ड्रेस सब कुछ लगाने के बाद यू आर गोइंग टू द मिरर? Hato phim tikna ya la dia kat ni pila riam. Phi dang yang pat khmat kayen. मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन के लिए Kalong kum jurut na kabanta ka jing em bakan jaman हम se. कलेसिया में हैं, Ngidon ha ka balang. हम प्रभु के हैं, Ngidai ki jong हम utra. इस संसार में हैं, Ngidon ha ka ni ka परंतु prathai. संसार के नहीं हैं. हमारे पास प्रभु का वचन है, Ngidon ni ka tien ka jong blai. हमने सब कुछ सीख लिया, Ngi baro ngila yo ki jing ka. हमने टेक्नोलॉजी सीख ली, Ngila step ye ki technology ki bathambay man tha. लेकिन आपके लिए परमेश्वर का वचन दर्पण है. Hare na ka banta jong pi ka tien jong blai ka de ki yit khmi. आपको अपने जीवन की किसी भी मोरालिटी, नैतिकता, एथिक्स, हर एक चीज में यदि आपको अपने आप को देखना है तो परमेश्वर के वचन में देखना Ha ka no ka आवश्यक banta है. jong ka jing em ka jong pi sngo ba de ban pet to pet tang ha ka tien ka jong blai. वो शादी में हमारे जो घर की जो लड़की की शादी थी, आवर्स तैयार करने में घंटे लगे. But hakata ka yeng ye tho ka de na ka yeng kan thai. Bakata ka thai ka sim por da ki kinta. Still standing in the front of mirror so long. But kana yeng be hakmat jong ka yet ka sim por si bon ba. आप अपने जीवन के लिए कितना इस दर्पण को देखते हैं, आज आपको चुनाव करना है मेरे प्रियो. Kat no pi pat pi sim por ha ka jing em ka bakan jaman sim jong pi ba pi pet ha ka ni ka yet pi de ban अपने jing आप ka को ta. परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए एक मिरर है, एक दर्पण है, इसमें अपने आप को देखते चलें. Namar ka tien ka jong blai nam ta jongi ka de ka ta ka yet khmi to aing in pet ye ka ta bangin ya ken. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Oh, ताकि Yeroy हमारे Trai. जीवन को परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होने Ba पाए. u try ulong u bakkemen na ka banta ka jing em jong. Praise the Lord. Yeroy Hallelujah. Trai. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Oh, Yeroy First Trai. John chapter 2 We si ti ka ban kong yo anes ka nong ka ba ar. verse 16 says, Ka de khot ka ba khan reu kong. क्योंकि जो कुछ संसार में है, Na ba baro ha ka ta ka perthai. अर्थात शरीर की अभिलाषा, Ka jing ko abra jong ka do. आंखों की Ka jing ko अभिलाषा abra jong ki और khma. जीविका का Ka घमंड, jing sarong thala jong ka jing. वह पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, Kam long na ukpa. वो परंतु संसार ही की ओर से Are na है. ka ta ka perthai ka long. आज मनुष्य इन्हीं बातों में फंस चुका है. Habat menta ki breu ki sakut ha ka ni hi ken. आज वो अपने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, But hakata ka brai ka ba kenda do ka brai jong ka khmat. But ka jing sarong thala jong ka jing em. मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है. Ko ki breu ki jong try ki don kam man pet ngor ba ya la de. Praise the Lord. Oh yero try. हालेलुया. Hallelujah. और जब हम सावधान रहेंगे, Lada ngilong ki ba pet ngor. you will be blessed. Pinlong ki ba la kurku. परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर डालेगा. Ublay una the ya ka ti kurku ka jong. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा. Utray unya lam ya bilang ba umen sem ba ko jong. परमेश्वर अपने मार्ग पे आपको बढ़ाएगा Un bet ya pi hakata ka len ti ki jong ke. और आपके द्वारा दूसरों पे प्रभाव को डालेगा. Lang ba jong pi un penlong ya pi ben long ka daw ji kurku ya ki wei. आपके जीवन के आनंद को बढ़ा देगा. Un pendap ya ka jing kemen ha ka jing em jong pi. You will live a joy in fullness. But pin em ya kata ka jing kemen ka badap pura. आप आनंद की भरपूरी में जी पाओगे. Pin em ya kata ka jing em jong ka jing kemen badap pura. एक बार एक घर में परेशानी आई. Ka ajia ko wei ka singi ko wei ka long yeng ka wan ka jing e. 2 महीने तक उन्होंने उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश की. Ar banai kila shimpor ya ki ba kumno kila ban light na kata ka jing उसके e. बाद उन्होंने फोन किया, Hadin kata sa phone. पास्टर आपको आना पड़ेगा. Ikot ye pastor pi ha banwan. मैंने बोला क्या बात हो गई? Iba pastor kili ke jia. नहीं, आप आओगे तब बताएंगे. Ki ong la pi dalawan ngin se to. मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ. Bari yong hoy ngadang wan. मैं वहां पर गया, Bari ilalai. 5 मिनट बात की, Bar hat 1 minute iya keren. मुझे समझ में आ गया Bar i ilala ban sung to. उस व्यक्ति के पास Ba hau tau breu. एक छोटी सी नौकरी करता था Udan ye ka jing trei ke berrit ba. और 4 क्रेडिट कार्ड्स थे Bar udan sautli ki credit और card. घर में क्लेश था Bar ha yeng ka don ka jing और ele. डाइवोर्स की स्थिति बन चुकी थी. Hadu bakala poi banya like tengah no. Only 6-month marriage happened. Berkata tangan ru banai kita sudah 6 महीने ही शादी के हुए थे. Tangan ru banai kita sudah 4 क्रेडिट कार्ड्स, Kita sautli credit card. नो पीस,
umdan jing suk कोई शांति नहीं, umdan jing कोई suk आनंद नहीं, kamdan jing keman क्लेश kadang tang ka jing ele और डाइवोर्स की स्थिति। baharu la poi bania like lock nok kain उनके लग रहा था हमारे पास पैसा है, kiki perkhat bahangi don pista कोई खुशी नहीं थी, kamdan kanu ka jing कोई keman आनंद नहीं, kamdan kanu ka jing suk कोई भी सुख नहीं। kamdan kanu ka jing suk मैंने उनसे बोला कि क्रेडिट कार्ड्स लाइए, ki pastori ong wan rat to credit card एक एक करके तोड़ दीजिए। but iwe to kedia no He was so obedient, but ukongo ulong bakongo ba उसने 3 तोड़े। lai teli to kedia मैंने कहा एक रख लो, wong iong pastori iwe to bu no only in emergency, tang hak ka por ba pi don only kampalat in very urgent emergency, tang hak ka por ba pi don kampalat और ऐसी इमरजेंसी जिसमें आप वापस भी जल्दी से दे सकते हो, but ha ka ta ka jing don kampalat ba pi tep ngala ban siu kham kloi ru you may use it sometime. hila ban pendon kamyaka Hallelujah, hallelujah hallelujah, hallelujah praise God। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को समझना है। ai bangin sung tho ya ka jing bo renti jong ka hima ka jong हमारी आशीष परमेश्वर से आती है। ka jing khu ka jong i ka wan no tra हमारी आशीष हमारी इनकम कमाई से नहीं आती। ka jing khu jong i ka man na ka jing trai ka jong आपको आशीष देने वाला आपका परमेश्वर है। ka jing khu ka jong pi de to tra bo una ai आपकी जरूरत को पूरा करने वाला आपका परमेश्वर है। ka jing pendap don kam ka jong pi un de dong tra mun pendap We all belong to Jesus. ngi barong i de jong jisu Praise the Lord। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वही इकोनॉमी काम करेगी जो परमेश्वर की इकोनॉमी है। de na ma ta to ngin trai ya ka ta ka kam ka bang isu tho ba ka de ba ka mon ka jong blai संसार की इकोनॉमी हमारे लिए काम नहीं कर सकती। wanum trai kum bak trai jong ni ka perthai na mar ka ka jing ka yo ka ko jong ni ka perthai ka num la संसार की इकोनॉमी आपको ट्रैप कर सकती है। kani ka jing ya ha ka yo ka ko jong ni ka perthai ka la ban ba kan long kum ka ta ka jar ban set ya pi पैसे का लालच आपके जीवन को बिगाड़ सकता है। jing la lot nam ta ka pisa ka la ban pen jot ka jing im jong pi लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को मानने लग जाओगे hare la da pistang ban kongo ya ka tin jong blai और परमेश्वर की व्यवस्था उस इकोनॉमी को समझने लग जाओगे pistang ban su tho ya ka yo ka kot kum bo blai ula bo और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इस शीशे के सामने, इस दर्पण के सामने आ जाओगे, but ha ka no ka ban ta jong ka jing im jong pi pi wan ha ka ni ka yit khmi परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में ब्लेसिंग्स दे देगा। baru tra usak khu ya pi man ki ban ta jong ka jing im jong लोग देखकर कहेंगे, कि brave लोग की नाम? देखकर they will feel jealous, ki breu kin sngo bisni ya pi but God will continue to bless you। hare blai un ya ne ya ka ban ya khu ya pi हालेलुया। hallelujah क्योंकि हम लोग इस संसार में हैं परंतु संसार के नहीं हैं। naman nging idan ha ka ni ka perthai ha ngim dei jong ni ka perthai Gospel of John chapter 18 ka gospel jong Yohanes ka nong ka khat phra और उसके 36 and 37, ha ka khot ka ba lai phun riu but lai phun nyo yeah, verse chapter 18 verse 36 and 37, ha ka nong वहां पर यीशु ने nyo उत्तर दिया जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह था। haman ba bo jisu yang akhmat jong pilat तो वर्स 36 ka khot ba lai phun riu यीशु ने उत्तर दिया, u jisu la yatho जब वो प्रभु यीशु से बोले तेरे राज्य, तेरे लोग लड़ते क्यों नहीं, तेरा राज्य कैसा है, प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देता है, ha ba la kli ka ba kumno ka ta ka hima ka jong me मेरा राज्य इस संसार का नहीं, u jisu la yatho ka hima jong a kamlong na ka jong ni ka perthai मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, lada ka hima jonga kalalong na ka jong kane ka perthai ki shakri jonga kindayale ba onom it no yang hakijiu तो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो। kan mau lang ba utrai jisu ngi kalalong kita ki nong song snong jong ka hima ka jongu तो इस राज्य में, प्रेजेंटली इस राज्य में जो चर्च है, bar hakani ka khalap mat ba ka balang ka hima हम लोग एंटर कर चुके हैं, ngi la rung लेकिन जो भविष्य का अनंत काल का वो राज्य, नए आकाश और नई पृथ्वी प्रभु के साथ, उसमें प्रवेश करना अभी बाकी है। re sya kita ki bam jikot sya ka breng ka batamai ka khendau ka batamai kadang ngidang ya apkhmi bangin yo ban rung hang ta लेकिन यदि इस राज्य में परमेश्वर के साथ विश्वासियों के रहेंगे lada hakani ka pat ka hima lada ngi yai ne bat utrai jisu तो भविष्य की महिमा को भी हम bar पाएंगे। hakata ka lawai ya kata ka hima rungin yo Jesus' kingdom is a heavenly kingdom ka hima ka jong utrai jisu ka hima jong ka banang and you belong to Jesus. bar bibi dai jong jisu You never belong to this world. bibi patulong mano jong ka perthai Hallelujah. hallelujah Do not love the world. wanum eat ya ka perthai Do not copy the world. wanum pertu bod ya ka perthai Follow Jesus. bod yo jisu प्रभु यीशु के साथ हम चलें।
ai bangin ye bot but you utrai jisu Praise the Lord. oh Hallelujah. ya ro utrai मेरे प्रियो, संसार का स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो ko ki सकता. ba it ki jonga ka jinglong standard jong ni ka perthai ka numla ban long ka juk standard jonga ba jong piro शैतान लोगों को अपनी सेल्फ राइचियसनेस में जस्टिफाई कर रहा है. ki bri jong ni ka perthai usaitan u panlong ye ki riu hok haki khmat ladi hi शैतान आपके जीवन में ऐसे काम कर सकता है, आपकी गलती, आपके पाप को वो आपको जस्टिफाई करवा देगा. usaitan un panlong hadu ka ta ba ye ka pop ka jong phi phin sedang ban staj riu khoj daladi hi मैं एक जवान लड़का और एक लड़की की काउंसलिंग कर रहा था. kan ba idang ye selok ye yo ta wei samla ba kata ka wei ka samla जब वो मेरे पास आके बैठे, ki wan khmat jong i वो ऐसे ही एक साथ रहने लग गए थे. kila stang man ye sa bro arngot kum tu hi किसी से कोई लीगल कुछ नहीं, ऐसे ही एक साथ रहने लगे. kalam da pan jing bet no kila ye sa lang लिविंग रिलेशनशिप. ha kata ka jing ye dei ba ong ba shi shong kha जब मैं बात कर रहा था, kila ye sa ha ka juk long ye लड़का बोला मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. baru tahu serang uang ngam so don kan no ka jing wet लड़की बोली मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं. bagai kan thai ko ngar ngam don ka jing wet लड़का बोला मेरी मर्जी थी, इसकी भी मर्जी थी. usenrang uang ngaro ngala ngalong lai luit makar kalong lai luit शैतान का काम. kading kadai ka jing trai jong शैतान ने setan उनको जस्टिफाई कर दिया. bau setan upen kala ye ki hakmat ladi ban long riu ho इसकी मर्जी मेरी मर्जी, अब कौन बोल सकता है. uang baka mon ka jong ka baka mon lai luit jong menupat balak ban wana preng ban परमेश्वर ong स्वर्ग से अब हमको देख रहा है मेरे प्रियो. but ublei na beneng upet ko ki pai उसकी नजर पूरी संसार के ऊपर एक समय में पूरी होती है. hakashi khalap mat kala ban pet yang ni ka वो विचारों को जानने वाला परमेश्वर ye है. ka jing mot ka वो jong हृदय को खोजने वाला परमेश्वर है. ubayet ye ka donot ken शैतान आपको जस्टिफाई करवाएगा. setan un penlong ye pi hakmat ladi ban long riu ho कहेगा तूने कोई गलती नहीं की. unong ye pi babi kam sem lale जो तुम सोचते हो सही सोचते हो, ke babi berkhat ba जो तुम करते हो बिल्कुल सही करते ke हो. babi bile ka long ka badai ऐसे संसार लोगों को अपने रास्ते पे बढ़ा रहा है. पर कुम tai setan upen bot ye kita ki priu sakalenti ki jong लेकिन जो इस बात को स्मरण रखेगा hare kita ki priu ki ban bat कि हम इस संसार में हैं, bangidon hang ni ka परंतु perthai संसार के नहीं hare हैं. ngimdai jong ni ka हम perthai प्रभु यीशु से वास्ता रखते हैं. ngidai jong uchisu हमारे लिए सब कुछ प्रभु करता है. na ka banta jong ke baro ale ada हमें uchisu आशीष प्रभु देगा un kerku yang i और हमको पवित्र भी प्रभु ही करेगा. bat ma uhi penlong khot yang i आप अपने आप से पवित्र नहीं हो himla सकते. adalah de bin kala khot आप अपने आप से धर्मी नहीं हो adalah de सकते. himla bin kala riu ho यदि आपको पवित्र और धर्मी होना है, adalah bi kwa penlong khot bar riu ho आपको प्रभु यीशु के पास रहना bi पड़ेगा. ha ban don ha utrai jisu आपको उसके निकट रहना bi पड़ेगा. ha ban jan batu आपको उसको वचन में बने रहना bi पड़ेगा ha ban yai ne agak tin ke jong u और उसका वचन आपके जीवन में दिखना चाहिए. bat dei ban yo i agak tin ke jong u ha ka jingim jong तो pi परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, bat utrai un pen khot ye आपको bi पवित्र करेगा, un pen thamai ye bi आपको धर्मी ठहराएगा. un pen kala riu hok ye bi और जब वो आ रहा है वो धर्मियों को लेकर bat जाएगा. haba wan un yalam ken ye kita ki riu blai ken हालेलुया. haleluya इसलिए संसार का स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड नहीं dei है. namar kata kar kom em jong ni ka perthai ke num dei kar kom अगर em आप ke jong अपने pi जीवन के स्टैंडर्ड को देखना चाहते adalah bi हैं, kwa ban pait kum no kar kom em ke jingim ke jong pi ri malong ऑफ कैलवरी, to kmi shaga ta ka ding phana ken jong कैलवरी calvary क्रूज को देखें, kmi shaga ding phana ken उस परमेश्वर के प्रेम को देखें, pait ye ka jingim ke jong utrai उस प्रभु यीशु के लहू को pait देखें. ye ka snam ke jong jisu वो लहू जो आपके पापों को शुद्ध कर सकता है ta ka snam ke balaban pen khot ye ka pop ke jong pi और आपको धर्मी बनाकर एक अच्छा penlong व्यक्ति ye pi बना ki riu सकता hok है ken men pen ya je pi और आपको परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित रख ban सकता है. penlong ye pi ken kita ki nong jong snong jong ka hima ke jong u आपका स्टैंडर्ड देखिए कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता हैं. pait ye la de ke be ya pi la penlong ha ka jing la stream ka dur jong u hi Greatest standard. kata ka dik ba kham halor ban You are the likeness and image of God. ya pi la ban thao ha ka jing la stream ka dur ka jong इससे बड़ा blai कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता. Pandan syukur ke ba kham khra ban ye kata Be like Jesus. long ko mu jisu उसके जैसा स्वभाव हो जाए, ai pin doni ka jing long ka jong u उसके जैसा चाल चलन हो जाए. ai ba ka kom ya ka jong pi ka ni stream ba du 1 John chapter 2 verse 6 says, ha ka we yones ka nong ka ba ar de khot ban riu ka those who say who we belong to God, kito ki ba ong mangidai ki jong जो ये blai कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, kito ki ba ong mangidai ki jong blai वो उनका स्वभाव उनका चाल चलन भी उसके जैसा हो जाए. ai ba kata ka kom ya ka jong kiru kan long ko mo uhi kan
How many of you today say that you belong to Jesus? Kan ngon na pi ong nga de jong Jisu. Hallelujah. 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 आज से ही आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपके विचार, आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसा Ai हो ban na do जाए. kan ke sri kai karakom perkat karakom bat karakom yat ke jong pi kan long jong try Jisu. Reflect Jesus through your lives. Ai ban lang ba jong pi on your yo Jisu. आप किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं. Compare ha kan no ke kirta ba pi dan ha. आपके जीवन से यीशु प्रकट होने पाए. Ai ban lang ba ke jingim ke jong pi on your yo Jisu. ये संसार देखने पाए Bakane ke perthai kala ban कि yo. ये हमारे बीच में रहते हैं, Bakine ki sa apdeng jongi. लेकिन हमारे जैसे बोलते नहीं. Hare kim kran ko makran mangi. ये हमारे बीच में रहते Oh हैं, ki sa de apdeng jongi. लेकिन हमारे जैसे करते नहीं. Kim le par ko mangingile. ये हमारे बीच में रहते हैं, Oh ki don de apdeng jongi. इनके विचार अलग हैं. Kaji perkhat jogi ke compare. ये हमारे बीच में रहते Ki हैं, sa de apdeng jongi. इनका विश्वास तो अलग है. Oh kajinget jongi de kaya ये phe. हमारे बीच में रहते Oh हैं, ki don de apdeng jongi. लेकिन ये अलग जीवन जीते Oh ki हैं. embar ke jingim ke baya phe. हम तो ज्यादा पैसे कमाते हैं, Ngi ki kamai pisa khambu. लेकिन ये लोग आनंदित रहते हैं. Hare ki kham kamen maki. हम तो बहुत संपत्ति बनाते Oh हैं, ki tel adap de ki spalot. ये लोग तो हमसे भी हष्ट पुष्ट दिखते Hare हैं. pe ya ka dur jogi ki pho sab rakhe man ke por. हम तो बहुत कमाते हैं तो भी चैलेंजेस आते हैं. Nila kamai ka ne ka dik jingyang ikindu. इनके पास जो कुछ भी है उसमें खूब आनंदित रहते Hare हैं. kine ha ka ei baki ki don ha ka ta ki le kemen. हालेलुया. हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते आपके जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन होना जरूरी है. Dai namar ka ta kum ki bangai ha utrai ha ka jingim ke jongi ngi ha ban yat kat kum baka tin ke jong blai ko ong man kong mo. मसीह जीवन एक अलगाव का जीवन है Hoi ka jingim ke bakin jaman sim. और वचन जो बताता है कि तुम संसार में हो, संसार के नहीं हो. Ha ka jingim bakan jaman sim ka tin ke jong blai ko pi dai to jong ni ka perthai. तो प्रभु कैसे Pindai स्वभाव- pat jong ni ka perthai. प्रभु कैसे स्वभाव में रहो, Pi ha ban don ha ka ta ka jing lam ke jong utrai jisu. प्रभाव डालो, Lang ba pi penlong e kiwe. प्रभाव डालो. Ba lang ba ka jingim jong pi ba kiwe ki You yo mat ken have ke the jong. living word of God. Pi don ye ka tin ke ba im. परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं है. Kan mau ka tin ke jong blai kam julong ke baleno ei. Speak the word of God in your Keren ये situation. कहते हैं कि जो भलाई। आपकी स्थिति में परमेश्वर के वचन को बोल दो. Ha kinu inu ki jingim ki jing shem ki jingim jo pi pla ye ka tin jong blai. संसार का चैलेंज आता है, you speak the word of Ha ba God. ka wan ka jing ye jong ni ka perthai keren ye ka tin jong blai. संसार की चुनौतियां आपके सामने आएगी, परमेश्वर के प्रोमिसेस को क्लेम Ha ba ka करो. wan ki jing ye jong ni ka perthai ke kam kan ti ye ki jing kular ki jong utrai. आपके जीवन में विपरीत अवस्था आएगी, टेक द नेम ऑफ Ha ba जीसस, ka wan ka no ka jing ye ka ba pan kala ye ka jing jo pi shem ye ka kertain ke jong क्योंकि Jisu. आप यीशु से बिलोंग करते हो. Namar pi bi dai jong Jisu. You will see victory. Pin yo i ye ka jing job. हालेलुया. Hallelujah. आपका कर्जा माफ हो जाएगा. Ba ya kata ya ka ram ke jong pi la long na balam ham. कर्जा माफ. Ya ka ram jong pi la long na balam ham. हमारी कलीसिया में एक बहन है, Idon ni tai we para ha po kata वो ka एक chakri jong i. छोटी सी फैक्ट्री में काम करती थी. I jutrei ha ka factory ke berit ba. लॉकडाउन आ गया, Ha ka por jong a lockdown. फैक्ट्री बंद, Ka factory ka la khang. नो इनकम. Dan show ka jing yo jing kot. बट लॉकडाउन, Baro la khang lot. सारी परेशानी आ गई, Baro ka jing ye ka lawan. लेकिन उस बहन की विश्वास योग्यता, Hanrei ka jing ye jong ni ka para. हर परिस्थिति में प्रभु को देखना, Ha ka no ka por ka pet bet tang so utrai. हर बात में प्रभु का धन्यवाद करना. Ha ka no ka banta ka so aingo ba yo utrai. क्या आप लोग हर बात में प्रभु का धन्यवाद कर Ha to सकते pi हैं? ju aingo yo utrai man ka banta jong ka jing em jong pi. हर बात पे धन्यवाद करना, इट्स अ कमांड ऑफ गॉड. Kani ka di ka tin ka jong blai ko man aingo haki kay baro. तो वो बहन हर बात में प्रभु का धन्यवाद करती है. Kani ka para haki ye ki baro ka aingo. 2020 और 22 के बीच में Ha pedeng snam arja arpo bat arpo ar. परमेश्वर ने ऐसा प्रयोजन किया. Blai la le ke ei ke ba phla. They purchased the land, piece of Baki ki land, yo ban thiet ya ka we ka jaka. 4-story building, Ki yo ban snai ka yeng ka ba saw mala. on shop, But dukan la jong. अपनी दुकान, Ka dukan la jong. अपना बिजनेस. Ka jing ke kam khayi jong la jong. परमेश्वर ने ऐसी आशीष, ऐसी महिमा दी, Blai ukur khu ya ka hadu kata. just because of faithfulness. Namar ka jing yai ne ka jong ka. हालेलुया. Hallelujah. हर बात में प्रभु का धन्यवाद Ha करना, ka no ka banta ka su aingo ba. हर चीज के लिए प्रभु का वचन देखना, Ha ka no ka banta ka pet ya ka tin ka jong blai. और उसको कोई कर्जा भी नहीं है. But kam don ka no ka ramro. Everything is paid, Baro la siudor. no debt. Dan ram. Debt is curse. Karam ka di ka jing tim.
अब ये मत सोचना कि कोई इमरजेंसी लोन नहीं ले सकते, Kamu अगर bat- उसको हम दे सकते हैं लेके चुपचाप से दे दो, बट डोंट बी इन द लोन EMI क्रेडिट डेबिट, डोंट बी इन दैट, मैनेज योर लाइफ. Kan mau wanum long pat kita bas choi pila ban sim kita kan loan ke ba pila ban sim wanum sim kita kan loan ya ke ba pimla ban sim ba pisidon be ha ka EMI shirta jing im jong pi. जब तक आप इस पृथ्वी पे हो, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं. Try uang kan ba pidang dona ne ka perthai nganum eno epi. Hebrew 13:5 Teaching nong Hebrew khat lai san. प्रभु का वचन बताता है Kaktin jong blai ka ong. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो. Ba kaktin ka jong try khat lai san ka ong hang ni tolong. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो. Ai ba ka jingle ka jong pi kan long ka ba ye dai kan. और आगे लिखा है जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो. Ba so hon ha ka ai ka ba bibidon. उसके बाद लिखा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. Ba hang ta uang nganum len det no epi. लेकिन हम पहले ये कहते हैं नहीं प्रभु तू साथ रहेगा, तू छोड़ेगा नहीं. But hane no kong yo try me bendon me no eno ingi. मैं अपना स्वभाव बदलूंगा नहीं. Nga nganum pen kelai la di. मेरे पास जो है मैं कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता और मिले वो उसको मिल गया उसको मिल गया, मैं ये करूंगा, तू मुझे नहीं छोड़ना. But kajingem ka jonga ka long kum ne nga ngan yai tnom ngan yai pan na me pan ngan yai le ya ka tahre me manum eno inga. Our God is a God of principle. Ublay jong yu de ublay jong jing borin ti. हमारा परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है. Ublay jong yu de ublay He jong never jing borin changes ti. the principle. Unum pen kelai उसके सिद्धांत बदलते नहीं हैं. Unum pen kelai ya ka ta renti. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ Hare nga ngai. कि आज रात जो हम यहाँ बैठे हुए हैं Ha ka ne ka me abang ingi syong ha ne ka और जो cheka. हमको सुन रहे हैं, Bar ki ta ki ba isngap yangi. यदि आज से हम इस समर्पण को करेंगे Lalu ka ne ka me aba कि PPI ti. हमारा स्वभाव लोभ रहित, Bar kata ka jingem ka jongi ka long ka ba नो diang. ग्रीड, Kam don ka no ka jing kwan la और lo. जो भी हमारे पास है, Bar kay ka bang ingi don. let us have the contentment spirit. Ay bangin so hon ha kata. उसमें हम संतुष्ट होंगे. Ay ngin so hon ha kata. तो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं Baru त्यागेगा. terakhir kat ka jing kular ke jongu unum eno ingi lam ne dat yangi. वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा. Undan shadow ka ba wa ino jong ni ka perthai. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Oh ye roi try. But don't do that. मैं स्वभाव नहीं बदलूंगा, मुझे मत छोड़ना. Wadum long bar kumta nga nganum kalah na me wadum ino inga. परमेश्वर को बहुत आत्माएं बचानी है. Utrai uhaban penem bon gi mensim. अपना दिमाग सिर्फ पैसे में ही मत लगाना. Wadum bu jing berkat jong pi tang ha ka liang jong ka pisa. Ultimately we have hope to go to heaven. Ha ka ba kot hingi ki kerman ya ka benang. That is a blessed hope. Kata ka de ka jing kerman ka ba krau. तो अपना मन सिर्फ संसार के धन पे मत लगाना. De ka ta wanum ai ka jing mot jong pi tang nan ta ki spa jong ni ka perthai. प्रभु यीशु पर लगाए रखना. Ai ba pin kmi tang hau Jisu. आपकी हर जरूरत और उससे भी ज्यादा प्रभु आपको निश्चित रूप से देगा. Naka banta ki jing don kam ki jong pi baro bar kam krau ya ka ta utrai Jisu na ai pi. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड. सो Oh, मेरे yeah, प्रियो, right, Jesus. जब अभी संसार के नहीं हैं तो हम एक यात्रा में हैं. Bar habang ngimdon jong ngimdei jong ni ka perthai ka bamon ngidon ha ka ta ka jing ya lenti. And God has precious promises for our journey. Bar utrai u ai ka jingkular ka ba kodor ha ka ni lenti ya jong. परमेश्वर हमारी इस जीवन की यात्रा में, we are just sojourners, we are just pilgrims. हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, गुजर रहे हैं और हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना Kan है. mau ngidei tang kita ki nong ya pilgrim ha ka ni ka perthai bar ngidang ye ya namar bangin poi ha ka ta ka jing tmu jong ka ta ka jing ya lenti jong i. क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, हमारी एक ये जीवन की एक यात्रा है. इस यात्रा के लिए परमेश्वर हमसे वायदा करता है. Oh ngimdei jong ni ka perthai handai utrai u kular yang i ha ka ta ka jing ya lenti jong ni ka perthai. And God promises presence. Bau kular ba ka jing don ren kat. परमेश्वर अपनी उपस्थिति का वायदा करता है. U kular ya ka jing don ka jongu ha ka jing em ka jong i. हालेलुया. 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 और परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थी है. Bar kan mau ka jing don ren kat ka jong utrai ka dei ka bar borba ha ka jing em jong और i. जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहां से भय को, डर को भागना पड़ता Hey है. ka jing don ren kat ka jong utrai ka don hang ta ka jing shap ting bar ka jing ting ka haban pet. हालेलुया. Hallelujah. 2 Timothy chapter 1 and verse 7, Haka arti mo til nong ka ba nang kong da khot ba hinyo. पौलुस कहता है Upol wong. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. Namar ublay usam la ay yang i ka man sim jong si shap ting handai jong ka bol ka jong ka jing i ba de ka jing la atkar. हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी प्रतिज्ञा है.
Kadai nama kata kajing nor rekat kajong utrai kadon bat ngi. वो इस जीवन की यात्रा में आपको छोड़ेगा नहीं, Hakan ni kajing ya lenti kajong ni kajing em unum eno ya आपको bi. धोखा नहीं देगा, Unum syukor ya bi. आपको संभाले रखेगा। Hari unia penyang ya bi. और इस यात्रा में बहुत डर आएगा, भय आएगा, Oh jangan ni kajing ya lenti kanuan kaman sim jong kajing syapti. लेकिन पवित्र आत्मा मानते जाएं, Hari tu ya bi hau man sim. पवित्र आत्मा से भरते जाएं, Bendap ya dia do man sim. पवित्र आत्मा से अभिषिक्त रहे Ai pinlong bela syak berselek do man और sim. सारे संसार का भय आपके जीवन से दूर हो Baru जाएगा। kajing syapti jong ni pertaikan आपके जीवन में एक ही भय बचेगा, Kanan tangga wai kajing वो syapti. आपके परमेश्वर के प्रति आपका भय बचेगा। Berkata ni kajing syapti yang ya utrai ulai jong. हालेलुया, Haleluya. आप अकेले नहीं है, आपका Bimlang परमेश्वर berway. आपके साथ है। Bau try udon bat piken. Praise the Oh Lord. ya roy try. Jeremiah chapter 32 verse 17, Haga kitab Jeremiah lai poa dekat bakat nyo. verse chapter 32 verse 17, Haga Jeremiah lai poa dekat ke वहाँ bakat प्रभु के nyo. वचन में लिखा है, Haga tin ke jong try ke ong. हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। Atrai ubau belai akmi mela tau ya ke beneng bari ke kendo da ke borba jong me bada ke sangti bala kner jong me omdan ei ke bamla bat me. परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, Ublai jong ulong blai uba kraubor. वो एल शडाय परमेश्वर है, Uday ublai uba pendap lot ken. उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं Kamdan है। ke bamla bado. क्या वो आपकी यात्रा में आपको संभाल नहीं सकता? Ato hak ta ke jingya lenti jong pi unum la ban penyeng ya pi. क्या वो आपकी अवस्था को बदल नहीं सकता? Ato umla ban penkala ya kata ke jingya shem jong क्या jingim वो jong pi. आपकी निराशा को दूर नहीं कर सकता? Ato numla ban penkala ya kata ke jingdo jingkermen jong jingim क्या jong वो pi. आपके डिप्रेशन को दूर नहीं कर Ato सकता? umla ban pendo umla ban penkenria ya ke depression ke वो jong pi. परमेश्वर तो लाल समुद्र को तो भाग कर सकता Lada है, umla ban kat ya ke duriau ke basau. वो परमेश्वर तो यर्दन को रोक सकता है, Ula ban persengaya ya ke hapo Jordan. वो परमेश्वर तो अपने लोगों को 40 वर्ष मन्ना खिला सकता Ula है। ban besaya ki beriau la jong sau po snem da ke menna. वो दिन में वो उनके साथ बादल का खंबा, रात को आग का खंबा होकर रह सकता Hey है, bak da ke risot ding ha ke pon me ba da ke risot lo ha और ke pon me उनके si ula ban वस्त्र don. और जूते पुराने और फटे भी Hey नहीं। bak jan kup ke jong ki ba ke juti ke juki वो ke sana परमेश्वर अपने दास एलिया को कौवे के द्वारा खिला सकता Hey है, bau tau belai ke yo Elijah u besar lembau tengah. वो चट्टान से पानी पिला सकता Ula है, ban pendi om ya pi dau mau वो siang. लाजर को जिला सकता है, Ula ban penem yo वो Lazarus. लंगड़ों को चला सकता Ula है, ban penyaji ki वो bedeko. अंधों की आंखें खोल Ula सकता ban है। penpet je ki bematla. आप विश्वास करें, आपकी स्थिति और आपकी समस्या को परमेश्वर हल कर सकता है। Ai to pingat ke ye ke jing shem ke jong pi ke jinge jong pi trai ula ban उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं Kam don है। ke bamla batu. He is Almighty God, Ula ngu belai u वो bekraubo. हेल शडाय परमेश्वर Ula है। belai El Shaddai ken. आपकी इस जीवन की यात्रा में वो अपनी उपस्थिति का वायदा Bat करता है, ukular ye ke jing dor rekat ke jong u hang ke jing ya len but ti only jong pi. condition Hari tentang ke wai pat ke you kendor. have to bring everything to Lord. Pe pi ke barok pi ha banun ra आपको kau अपनी trai. सारी समस्याएं, परेशानियां, सारे प्रार्थना के विषय प्रभु के सामने लाने की जरूरत है। Barok ki jing kit ke jong pi pi ha banun ra lembah ke jing duai. और जब आप लेकर आते हैं, आपको विश्वास करने की जरूरत है, Bar abau pi warra pi ha ban nget ken. और आपको अपने जुबान से कहने की जरूरत है, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं Bar है, lembah ke jing plan na ke suntur jong pi pi no trai na ke bentar jong me kam don ke bamla. क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता Bar है, ula ban le ye ke bamla ban le. बिना किसी वस्तुओं को, चीजों का निर्माण कर सकता Lembah है। bekam don ye ula ban tau ye ki ke. आज की रात यदि आप इस बात को क्लेम करोगे, Lada ha ke met pi kam ken ti ye तो kata. आप अपने छुटकारे को यहाँ से लेकर जाएंगे। Ha ke met pi mi na ne यदि आप विश्वास करेंगे और कहेंगे कि प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, Lada pi nget ken ban bau na ke mentau trai kam don ke bamla. तो आज आप अपनी चंगाई को यहाँ से लेकर जाएंगे। Ladu ha ke ski pin ra ye ke jing job ke jong pi. और जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को विश्वास और घोषणा करते Bar हैं, kita ki badang sengap ken ha ke por ke bamenta to you will receive your miracle, Pi bin pediang ye ke kamba jong you pi. will receive the presence of God. Pi bin pediang ken ye ke jing dor rekat jong trai. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आपके इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर अपनी उपस्थिति का वायदा Ha ke करता jing है, ya lenti ke jong jing em ke jong pi trai kular ye ke jing dor rekat ke jong o. और उसकी उपस्थिति व्यक्तिगत है, पर्सनल है, Bar ke jing dor rekat jong o ka long marmet bat pi. क्योंकि वो आपको हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली प्यार करता है। Namar na ke ben utrai uba ublai u it marmet yang iwe. आप हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्रभु प्यार करता है Na ke ben tau trai u it kerpang yang iwe ken. और आपके साथ रहता है। Bar u dan bat pi. प्रभु ऐसे नहीं बोलता मैं तुम्हारे खानदान के साथ हूँ,
Utrai kelam ong mangadon mat ki प्रभु bahaye ki कहता jompi. मैं तेरे साथ हूँ. Hari utrai ong ngadon bat pi. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Matthew 28:20. Hagal nong ke baar pu pra jong gospel Matius. प्रभु ये नहीं कह रहा मैंने स्वर्गदूतों को तुम्हारे साथ चलने के लिए बोला है. Kelam ong mangala IT ki angel jonga ban ya. प्रभु कहता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ Hari हूँ. utrai wang hadu ke bakut no jonga ni ke His persaingan don bat presence pi. is so personal. Ka jing do rekat jongu ka long ka ta ta तो marmet. आपका विश्वास भी व्यक्तिगत रूप से मजबूत होने की Ka ai आवश्यकता ba ka है. jing ye jong piru ka long marmet ken ho. Don't worry about your family. Wat kuslai nam da ki bahaye. Don't worry about your parents. Wat kuslai nang kamanta ki kme ki pa. Don't worry about your khandan. Wat kuslai nang kamanta kita ki kur. Don't worry about the church. Wat kuslai ka balang. बट आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रहना Hari है. ai ba ka jing dai ki jong pi ka ba marmet kan long ka ba khlai. और प्रभु ने तो वायदा किया है Baru utrai ula kular. कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ Bahadu ka ba रहूंगा. kut no jonga ni ka persaingan don bat pi. हालेलुया. Hallelujah. Gospel of John chapter 3 verse 16. Ka gospel ka jong Yohanes nom balai ka kan जो कोई anyone जो कोई उस पर विश्वास करता Oh, है no, वो बंगत नाश वो नाश नहीं होगा Onum jatsho. परंतु अनंत जीवन पाएगा. Hari unyo ka jing embam chukut. पर्सनली Marmet. व्यक्तिगत रूप से. Marmet. ये नहीं कि प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे बच्चों को बचा लेना. Mdai benong try ngangangai penem ki khon jonga. मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे बड़े भाई के परिवार को बचा लेना. Try ngangangai penem ki long yeng jong ba jonga. लो जो कोई उस पर विश्वास लाता है Hari उसके नाम no पर no bangai hau. उसको वो बचाएगा. Yau ta un penem. नाश नहीं होने देगा. Unum ai ba un jot. हालेलुया. Hallelujah. John chapter 6 verse 20. Hagal nong ka ba nrio jong gospel Yohanes dokhat ba arpau. यीशु जब पानी पे चलता है Habau Jisu ya hello jong. पतरस प्रभु मैं भी आ जाऊं. Petros uang ngarung anwan. प्रभु यीशु मसीह बोला आ जाओ. Try Jisu ang wan. चलने लगा यीशु को देख के. Kalbo dang iyo Jisu sedang baniai. जब और जब इधर उधर थोड़ा सा ध्यान ऐसे भटका तो डूबने lगा. Hanre haka kelep mat ba jing perkat jong ulas dang man pet je ke jing at pelung ulas dang man ngam. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं Bau try Jisu uang. मैं हूं डर मत. Wang ngang adon belai me syapti. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु आपके जीवन में भी यही बोल रहे हैं आज. But hagani ke met utrai ong ni आप kata बहुत kacau. सारी चीजों में घबरा रहे होंगे. Ab gidon haki bentah ke jing. निराश हो रहे होंगे. Pido jing हताश हो रहे होंगे. Isonsi. आपको कोई आशा नहीं दिख रही होगी. Him idon kenono ke jing आपको kerman. सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा होगा. Yo i baro ke jing यदि pra. आज आप विश्वास कर सकते हैं Hare hagani ke met ada कि pila प्रभु bangai. यीशु मसीह जीवित है, Bau Jisu वो em. सब कुछ कर सकता Bau है. ula banai ki ke baro. असंभव को सब संभव कर सकता Ya है. mamla ula ban pelong वो यहोवा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है Belai bangi syakri de belai baklan bor. जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है. Don ke bamla वो badu. प्रभु यीशु मसीह आज रात को हम सबके सामने इस बात को कह रहा है, मैं हूं, डरो मत. Utrai Jisu ong hagani ke met ngang adon wat syapti. हालेलुया. Hallelujah. हमारे इस जीवन की यात्रा में प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा. Hagani ke jing ya lenti ke jong utrai unum ino ingin. सारा प्रयोजन उसने हमारे लिए किया है. Nakabanta jong ula dapan krek lut ye ke. Hallelujah. Hallelujah. His presence is powerful. Ke jing dor rekat ke jong kalong ke baklan His bor. presence is personal. Baka jing dor rekat jong kalong marmet. His presence is perpetual. वो Bar ke jing dor rekat ke jong kalong. उसकी उपस्थिति निरंतर बनी रहने वाली Bar kata उपस्थिति ke jing है. dor rekat ke हमेशा jong बनी kalong रहने man वाली ke por ke ni don उपस्थिति batni. है. हालेलुया. Hallelujah. जैसे हमने इब्रानियों 13 के 5 को पढ़ा. Kumbangila yo i apa stitch nong Hebrew वो kat कहता है laisan. मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ना Bangang त्यागूंगा. anum len dat no ye me. लोग प्रभु को छोड़कर पीछे चले जाते हैं. Kibriu ki len dat no you try. लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं. Kibriu ki pai den no. संसार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं. Kisdang man i yang ni ke perthai. स्वर्ग की आशीष को भूल जाते हैं. Iklet ye ke jing khu jong ka benang. संसार के प्रति फिर आकर्षित हो Bar जाते हैं. kisak kring biang no chang ni jong ni ke लेकिन perthai. परमेश्वर का वायदा है Hare ke ni ke cikular जो jong उसके try. निकट आएगा, Baru no bawa nak mat jong. जो उस पे विश्वास Baru करेगा no bangai jo. और भरोसा रखेगा, Baru basanya ho. वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा, Lano unum len dat no. ना ye u. त्यागेगा. Lane un kan tat no ye u. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. मेरे Oh प्रियो, ye ro you try. इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखें. Dai namar kata haka jingem jong pi bo ye try. Haka jaka ka ba kongsan e haka jingem jong pi. Praise the Lord. Oh ye ro Hallelujah. you try. अयूब के जीवन को जब हम देखते हैं, Nada pi pe ye ke jingem ke jong jo. अयूब इतने कष्ट में, क्लेश में, डेथ बेड पे, हर परिस्थिति में Baru yo i ujob hapadeng ke jing e ke jing pang ke jing shitam hapadeng jong ke jing ya.
हर परिस्थिति से गुजरने के बाद Haka jing ya lenti jong ki jing e baro aka jing em जॉब चैप्टर 42 वर्स 2 Haka kitab Job nong ka basa po ada khot ka वो ba. कहता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है Wa ngatep ba melak ban le ya ki baro. और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती But ka wai ru ka jing tmu ka jong me om la ban ban sange ke. So God has a plan for your life Dai na ma ka also. tau blai ru ni ka jing tmu परमेश्वर ka की jong. योजना आपके जीवन के लिए भी है U blai ru ni ka jing tmu nam da ka jing em jong. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सोचता है Na ma blai u per khat nam da jong pi. वो किसी को भी नाश होते हुए नहीं देखना ai चाहता no ru ban chot no ke. वो चाहता है सबका उद्धार हो जाए U kwa ba baro ki nyo ka jing penem. लेकिन यदि आप अपने मुंह से अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे Handai la da pi bi plan la ka jong ka sentu. और ये कहेंगे कि हाँ प्रभु हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है Piang oi try ngatep me melak ban le ki baro. यदि आप ऐसा कहोगे Bala da piang kum ta. आप आज अपने छुटकारे को देखोगे Haka ni ka met pinyo i ya ka jing आज palai अपनी lu. चंगाई को आप प्राप्त करेंगे Pinyo dia ya ka jing pen kia. आपके सामने बंद दरवाजे खुल जाएंगे Pinyo i ba ki jing khang ki plan nam da ka jing आपके em सामने jong. पहाड़ जैसी समस्याएं समतल हो जाएगी Pinyo i ba ka ta lomba ka kunria no ka na ka jing em jong. only condition you have to acknowledge that Hari dan tang ka wai pa fidei ban you ya have yo. to proclaim that Pihak ban banai yo. हालेलुया Hallelujah. मेरे प्रियो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह Ko के लिए ki briu ki jong blai tu ngin ai ban ai ngo yo tran nam da ka प्रभु ta यीशु ke. मसीह में होकर उसने सारी ईश्वर की आशीष हमारे लिए दे दी है Abang ngingi don hau try jisu ka jikir khu ba kan jab nang baro la ai Hallelujah. lot hangi ken. हमें अपनी देह का अंग बना लिया है Ula pan long yang i ki jong u ken. हालेलुया Hallelujah. और पवित्र आत्मा हमारी आशा को बढ़ा रहा है Baru mesem ba khoj u pandap yang i shushu da ki jing kan. प्रेज द लॉर्ड Oh ya roi. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Oh ya roi you try. मेरे प्रियो इस बात को हम स्मरण रखें Ai कि हम bangin su tho ya kene ko ki ba et ki jong a. हम इस संसार में हैं परंतु संसार के नहीं Ngingi हैं dei jong ne ka perthai hen ngim long pat jong ne ka perthai. संसार का स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड नहीं है Ka jing ka ta ka tarajur jong ne ka perthai kan हमारा me dei bar ka jing tarajur स्टैंडर्ड ban ngi. परमेश्वर का वचन है Namar ka jing long ka tarajur ka jong i ka dei kat kum ka ne ka हमारा tien jong blai. हमारा स्टैंडर्ड हमारा प्रभु यीशु मसीह है Ba ka ta ka jing em ka jong i ka dei ka jing em ka jong try jisu ken. हालेलुया Hallelujah. और हमें यहाँ से गुजरते चलना है मेरे Bat nang प्रियो ne ngi dei bangin ya chakmat ken. और इस यात्रा में प्रभु हमारे साथ है Bat ha ka ne ka jing ya lenti u try jisu don अपने ban. वायदे के अनुसार हमारे साथ है Kat kum ka jing ku lar ka jong u don kat ban. अपनी उपस्थिति हमारे साथ रखता Lama ka है presence ka jong ne ka jing don kat ka jong u don and his ban. presence is so powerful Bar ka jing don kat ka jong u ka long da bor haru kata उसकी kata. उपस्थिति रहेगी सारा भय दूर हो Bar ha जाएगा ba ka jing don kat jong u ka don ka jing shapting baro. हालेलुया और हालेलुया। उसकी उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से आपके साथ है Bar ka jing don kat jong u ka don marmet bat. और स्वयं परमेश्वर ही आपके साथ Bar ha है ba utrai da marmet hi dala di undan bat. हालेलुया Hallelujah. और उसकी उपस्थिति निरंतर आपके साथ Bat रहेगी man ka khilp man undan ka jing don kat ka jong u bat. Praise the Lord. Oh ya roi. Hallelujah. Hallelujah. let us all stand together Tung ini yang ha ka ni ka por ka ba menta. hallelujah Hallelujah. hallelujah praise the Lord oh we worship you Lord Jesus Oh ngimani ya me hallelujah atrai. hallelujah Hallelujah. we worship you Lord Jesus Ngimani ya me atrai. hallelujah Ngimani Thank ya you, me Lord atrai. Jesus. Riva Ngimani dana ya me. mashataro Oh, mashatara hallelujah. hallelujah Hallelujah. praise to Jesus we Oh worship you. ngiro eme atrai Jisu. अपने अपने जीवन को जांचें आज की रात Ai ha ka ni ka met ngin yet ya la la ka jong ka jing em. उस सौभाग्य को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है Tung ngin kan mau ya ka ba utrai da pen krek lupa na am ta jong i. अपने मुंह से उसकी महिमा करें Sedang ban penan buram ya utrai lamba kirim yang sentur ke jong pi. उसको आराधना दें Sedang ban mani ya o. प्रेज गॉड उसके वायदों पे भरोसा करें Bar shanya ha ki jing kular ki jong o. थैंक यू लॉर्ड जीसस Oh hallelujah. Ngi ai ngo ya me atrai Hallelujah. Glory, Jisu. Father, we worship you. Oh ngi ai ngo ya me atrai Glory, Jisu. Father, we worship Oh you. ngi Lord. penan buram ya me atrai Jisu. Ibadana mashatoro Oh mashatoro. hallelujah. Glory, Father, we Oh worship ngi you. penan buram ya me atrai Jisu. संसार का स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड नहीं है मेरे प्रियो Kan mau ka standard jong ni ka perthai kam dei ka standard jong i. परमेश्वर का पवित्र वचन हमारा स्टैंडर्ड है Kadi ka tin ka jong blai ken ka ta ka standard jong ka jing em jong i. प्रभु की शिक्षा हमारा स्टैंडर्ड है Ka jing hi kai na ka tin ka jong blai ka dei ka jing hi kai nam ta jong i. प्रभु की वचन की करेक्शन हमारा स्टैंडर्ड है Ka jing penbet na ka tin ka jong blai ka ta ka dei ka standard jong ka jing em jong i. इस इमोरल वर्ल्ड में एक नैतिकता हमारा स्टैंडर्ड है Ha ka ni ka perthai ka ba em jabo han ka tin ka jong blai ka hi kai ngi kum no bangi dei ban em. इस अपवित्रता के बीच में पवित्रता हमारा स्टैंडर्ड है Ha ka ni ka perthai ka bam khot ka jing khot ka dei ka kom em ka jong i ken. Praise God, we Oh worship. ya ro ya me atrai. आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं Ai ngin ra la ki jong ki ti ken chimleng. प्रभु से बातें करें Ngi sedang ban kran ni ba utrai. जो वचन हमने सुने उस वचन
वे जो परमेश्वर के वायदे हैं उनकी घोषणा करें। Ya kaktiin ka bangila yo sngo to angin pen bana ya kata. अपनी सारी समस्या, सारा बोझ, सारी स्थिति परिस्थिति प्रभु यीशु के चरणों में रख। Baro kata ka jinge ki jingele angin berat lut ikita ki cat ki jong trai. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Na ka bantau trai jungi kam don ke ka ba ken. Glory to Jesus. Buram jo Jesus. Glory dana marauka dana mashataraba. Ori badana mashandoro ori badana mashaterebe. Hallelujah, hallelujah. Glory ji kadana maraja kudurubu shataraba ni kadana ma. प्रभु आपसे प्यार करता है, O Jesus it ya bi. वो आपको छूना चाहता है। U kwa ban kata ya bi. पवित्र आत्मा इस समय आपको स्पर्श करेगा। Hakani ka por man semba ko yun kata ya You bi. just glorify the name of Jesus। Namar bi pendan buram ya ka kertain ka jong o. वो पवित्र आत्मा आपके साथ हो जाएगा। U man semba ko yun long kat bat pi. आपके जीवन से प्रभु यीशु की महिमा करवाएगा। Na ka lamba ka jingem jong pi yun penlang ba pin ya ro yu trai Jesus. आपका जीवन प्रभु की महिमा का जीवन हो जाएगा। Baka jingem ka jong pi kan kalalong ka jingem man pendan buram yu trai Jesus. Oh hallelujah. Glory Father, we worship you। जितने लोग ये सोचते हैं कि अब मेरे लिए कुछ नहीं हो पाएगा, Ya don na preng jong pi bi perkat na ka banta jong aki ke baro am la syu ban kala. प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं, डर मत। Trai Jesus ang nga don what shap tien. Glory Father, Oh ke buram sa metra. oh we worship you Lord। Ni mani ya metra. प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Try ay ngot ng jindon rin kat jome. Oh Jesus, Oh hallelujah। ni ay ngot ya metra. Let us open our mouths, Tungin sedang ban Just ang lang praise jong him. setur. Ban ya just royo. speak to him। Ban keren badu. अपनी बातों को अंगीकार kare, Sedang ban keren lambak ini mission tur ke jong pi. अपनी कमजोरियों को प्रभु यीशु के सामने लाएं, Sedang ban itu wadi ke jing telur ke jong pi akhmat ke jong Jesus. अपनी निराशाओं को प्रभु के सामने लाएं, Wadi kita ke jing do jing kerman wan lam ya kata jong Jesus. अपनी बीमारी को प्रभु यीशु के सामने लाएं। Wadi kita ke jing pang ke jong pi wan ra jong Jesus. Hallelujah, we Hallelujah. worship you Lord। Oh we love you Jesus, hallelujah। Riba ba 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 ma ma shaturu buri khede nebe। Oh hallelujah, we worship you Jesus, hallelujah। Badana ma shatara। यदि हमसे कोई गलती हुई है, Ya don kanu ke jing le bakla dangi. अगर आपको एहसास होता है कि सचमुच मैंने पिता परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, Hoi bila bersutu banong hoi ngalale pop persya ya ukpau bahableng. यदि आप समझते हैं कि सचमुच मैं प्रभु के खिलाफ चला गया था, चली गई थी, Bila bersutu ane ke por ngalai yang persya ya utrai ken. यदि आप सोचते हैं कि सचमुच मैंने प्रभु की बातों को प्रथम स्थान नहीं दिया, Babi sutu banga klambo ya kaktin ke jong boleh haswa jengem और jong. यदि आप इस समय अंगीकार करते हैं Ban hagane ke por ken bisutu. और प्रभु के सामने उसको पुकारते हैं, Ban penrit ya lade babi kat ya वो utrai. इसी वक्त आपको छू लेगा, Hagane ke por un kta ya. इसी वक्त आपको छू लेगा। Hagane ke por un kta ya. पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, Umese bakho juda na preng jongi. पवित्र आत्मा सामर्थी है। Umese bakho juda ibat da por यदि ken. आपको लगता है कि मुझे किसी ने सहायता नहीं दिया, Ya bisko bambat kamdan manuna ba ya rap ya nga. तो प्रभु के पास आने के लिए पवित्र आत्मा आपके पास है, Abat bafinwan hau Jesus वो umese bakho आपकी juda. सहायता कर रहा है। Ya rap ya pi. Come to Jesus, Wan show Jesus. यीशु के पास आ जाएं। Wan show Jesus. हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, Kito ki badon hakata jingkit ke bakhya ko ki breu. तुम मेरे पास आ जाओ, Wan pi baro ki bathaj ki bar ki bakhya मैं jingkit to wan तुम्हें hanga. विश्राम दूंगा। Ngangan ay bi ke jing sokken. प्रभु यीशु मसीह बुलाता है मेरे प्रियो। Utrai Jesus khat ya bi. हालेलुया, Hallelujah. oh we worship you Lord, Mani ya metra. we love you Jesus, we ya worship you metra Lord Jesus. Jesus, Hallelujah. thank you Lord Jesus, we worship you, Hallelujah. glory to Hallelujah. Jesus, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Karbanginang don haga jing mani haga ni ka por menta. Thank you Father, Labi dang pet nya pidon haga ni ka jaga. Angin yet yala ka jong ka jing em gen. glory to Ngin Jesus. pen pet yala de gen. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. glory to Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Try Jesus. Ranganget hame milong oblay Jesus, Jokikamba glory Father.
Ranganget hami melaban pen kelak Dajinget ngawan sejanjong me ban mani ban syakriame Om doni ei kabam labat me atrai Ladai bayap me benim Sagai padang sa Me om de tang jing e klem naar Katin on naya kita Om doni ei kabam laban me atrai Ladai bayap me benim Sagai padang sa Me om de tang jing e klem naar Katin on naya kita Kanungot hakani ka jaka hakani ka medyong. Ngadon kami o Jesu hakaching em ka chonga. Nasuto ba kaching em chonga ka khamsham labet. Nga klambo renti yala ka chong kaching em katkum ka ktiin ka chong o. Pila ban rai ka kti. Hakani ka med balong try ngadon kami me. Pila ban rai ka kti ka chong pi. O ngiyo i yang ni ki kti ka chong pi. Ya ka ba pi ra ba pi don kam ken. Ya utrai hakaching em ka chong pi. Ingat utrai hakani ka med. Un thao thamai ya ka ta jingem ka chong pi ken naru ka ni ka me khot yo Jesu ya don na preng chong pi hang ni ka jaka ken but pi badang pet hang ni ka por ba pi ong ngarong adon kam yo Jesu pi badang pet hang ni ka por pi ong ngarong adon kam na su ba ka jingem chong akam bet hang ni ka jing ya yen ti chong ni ka perthei ngala it ya ka perthei ngaklam it yo tra hang ni ka me nganget ka ni ka jing kran ka kta ya pi khot yêu Jesu hakani ka por ka bamanta khot yêu Jesu khot yêu Jesu ngini lek hakani ka por ka bangini duai khot yêu Jesu hakani ka por ngini duai nam da jong pi priang yêu trai ken priang yêu trai priang ye ka por ka jong ken hakani ka por ka bamanta ken hallelujah pila badong ban ngaung Jesu Wan haka jingem jonga pen kelai yanga thao thamai yanga pen em yanga map atrai ngala it yang ni ka perthai hare nadu ni ka ski ngai kan tat no ni ka perthai bangan it no tang yame pediang yang atrai haka hima ka jome bat nadu ni ka ski nganum longshu uba it yang ni ka perthai hare ban it no tang yame nga IT yala de siya metrai hakarteng Jesu midway amen angin nga mani utra pidon kami uman sa makoy isdang mandway hang ni ka por mentang ilik mandway yo piwan hang ni ka jaka na mapidon kami ka jingdway yo pidon kami ka jingdway ni khot ya pila banwan sini pila banwan sini siya kamat ken hang ni ka por ka bamenta Pila bani ya ka jaka song ka jompi. Pisu to pidon kami ka jing tuai. Jik si shangi la pan kre siya po haring ini le wait sini siya jelong kan kambiang. Pila banwan hane ka por mentas siya kamat. Ngan kirpat iki ni ki basong hang ne kamat. So bahasa iki bakin kliak no ya kitu ki ban ya kitu ki syuki ka ba pipi song ke pila ban bat no ya ka back ka jompi. Ara pidon kami ka jing tuai. Pila banwan hang ne ka por ka ba mentaken. Sini siya kamat wanum pan slam hang ne ka por ban yang sa hajuken. Ihi ya ka to ka jaka song ka jompi. Wan siya ni siya kaman on duay nam da ka jong piken but ngitep bo try udan manle yaki kamba utry udan manle ki ka bakraw nakabanta ka jong piken hakani ka metken pilaban wan hakani ka por hallelujah 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 pilaban wan hakani ka por sin siya kamat ken hallelujah try Jesu udan hani ka jaka kat banang ye beteng hakani ka por ka maniken hallelujah Melong ublay baba Shisha mile kamba na marmit palat uyanga Oh Ladu jingle me Ladi ruban ya
Banuan hagan ni kapor ke pementakan. Anduai nam ta jopi. Wanam ai ke ni ke miet ke do no. Hot yang try. Dia ni o mesti makoi jong try. Udan hagan ni ke miet ke. Ya ke ban kella. Ya ke ban sandur. Ya ke jingem ke jong pi ke. Hagan ni ke miet ke. Hallelujah. Lak pa bidon hagan ye. Hot yo Jesus. Hagan ni kapor. Melong play bapa. Yo pidon haga cingpan ke sistem. Pidon haga cinge leke. Anduai ni ke benda jom pike. Haga ni ke por ke benda ke. Lak banuan ke jenis khmat ada rangdon hagan ni ke por kene khmat kalat ke jaka ila banuan itu ke jaka bagi yang ki pastor ila banuan mani yang sini ya rangdon hagan ni ke por ke bamenta ke haleluya mesin jong rangdon hagan ni ke jaka ya ka ban kala ya ka ban saindor ya ke jingin ke jompi ke wana mi eksa hagan jo ke jaka ke haleluya ila banuan hagan ni ke por Kerpat hagan ni kapor iki pastor begini wan lang hagan ni kapor ke bamenta ken. Banyo ya ke bania duai lang hagan ni kapor ke bamenta ken ngi kerpat hagan ni kapor. Banyo bania duai lang. Hagan ni kapor. Pakat bai ni duai hagan ni ke jaka nga kerpat i pastor Arwin. Ba in duai na kabentaki. In duai na kabentaki badang pet hagan ni kapor mentar ki ba pet na po ke yeng ken. इन दुआई हगने के वक्त बाकी पास्टर की देंगे दुआई हगने के जगह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर एक जो तेरे वचन को सुनता है हगे करतें के जोंग में यात्राई जीसु ये किताब बारो की बसंगप हगने के पोर के बमंता हर एक जो अपने जीवन को तेरे लिए समर्पित करता है किताब की ब्रियो की बा आइतीनो इलाके जोंग के जिंगेम नमता जोंग हर एक जो पश्चाताप और अपने पापों का अंगीकार करता है किताब की बलापन माप नमता का पॉप के जोंग की प्रभु यीशु तू उनको उद्धार दे दे त्राई जीसु पन एम यकी प्रभु यीशु तू उनके पाप को क्षमा कर दे त्राई जीसु माप ये का पॉप जोंग की और उनको तू छू के चंगा कर दे त्राई खता यकी बट पन खिया यकी और उनके जीवन में छुटकारा दे दे बलालो यकी बरकत दे दे कंटेव ये के जिंगेम जोंग की नई आशा उनके जीवन में आ आगे जिक्र जाए मैन के बथमाई के जिंगेम जोंग ये की नया जीवन हो जाए बके जिंगेम जोंग की के लंगला था थमाई प्रभु में चलने वाला जीवन हो किताब जाए जिंगेम के बा याद बत में के हर रुकावटें बाधा यीशु के नाम से दूर हो जाए Kanono ke jing khanglat baro kin kenriak lot haka kerteng ke jong sisu. संसार का भय जीवन से दूर हो Ke jing जाए shakting jong ani ke perthai kin kenriak no ana ke jing em. परमेश्वर की शांति और आनंद इनके जीवन Ke में आ jing suk ke जाए jong ublai ke nuan ke haka jing em ke jong ki ke. ओ प्रभु इनको हियाव दे Try ai ke bor ke bethamai. परिवारों में शांति दे Ai ke jing suk haka long yeng ke lok sem जीवनों में ki. आशीष दे Kerku ye ke jing em jong ki. अंधविश्वास से दूर हो Bakin जाए kenriak ke nya ke jing ngat ke babit ken. सच्चा और वास्तविक विश्वास रखे Kin wan haka jing ngat ke bashisha. प्रभु यीशु के नाम से प्रभु Haka kerteng ke jong jisu. इनके जीवन में आशीष की घोषणा Ni करता pen हूं benai ye ke jing kerku ke jing em jong और इस ki. प्रार्थना को Abat haka ni ke jing duai. प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं Ni पिता pan haka kerteng ke jong jisu. सुन और ग्रहण कर Priang ye ke ni. आमेन Amen. गॉड ब्लेस यू Utrai un kerku ye bhi. हालेलुया Amen. But amen. Manganget hakan ke por ke bamenta ke pipi ya petken. Bo try un kerku ya ke jingem ke jombi. Utrai udang pensat bor bo udang ai bor ya pi. Manganget utrai un pen kia un pelai lut ya pi kumbal ada duai. Hari sok ani ko wengi pentip ya pi.
Lasha ingin don ni ke jesengken. Ha State Central Library ne Susotham Auditorium. Nadu kapor mestep si pau baje. Kumju ha kapor si baje siteng. But ha kapor san siteng. Nginget ngin yo I yapi ha ka to ke jakaken. Utrai udang kerku yapi. Kumlek si bo ni ke jeng pet jangan ni ke singi. Kering nginget pilai yo mat ni ke jeng kerku. But lasha ke siru pin yo mat ni ke jeng kerku ken. Utrai udang kerku yapi. But on peniru ya kata ke jeseng. Life ken. But yo don api bisa kham cacai. Pimla banuan. Pila bani snot lang ba baby pet. Life ken. Try udah kerku ya pi. Iwe pe iwe. Kumlek si bon ken.